FM 87.9 Kumasi. Ya po ye na ye ko. Nti ya ko no frɛ me so afrɛ me sɛ obi frɛ. Si me duru ho na no bu kotodwe wo fom sei. Ɛna ɔde ne nsa se hwɛ me nim sɛ sister do you marry me? Why you saying? Opeja ne nsa te sɛ de ɔde gye me nsa no. Abu kotodwe sɛ do you marry me? No, because okay, say, Menini Jay, that's a man, if you are mana, when the bush of Obacasibia, or not to need them, and I may be no Quasintino. My Jan and Omontia sent to me, I might just a man who had a Micogilist, by Micogilist in the Muyan, Mejuman Timan Cosibu Mada, Brano, Sabia so, and only a Juma will be ya, Yakasaway and Guasia Juma. Ya will be a society anymore. Near the and such and so. Unko bo be sibra. Ya sam ni aba ni eka. Se wo be yi wa no. Na man se ya say entisa sa Daniel. Aje ayi Rose sikadi. Enti na wa ha. Enti ne fra wodi ani de ma ye bai. Enti je adwane enti asem ni mu yie. Wa bokro no. BBNC. Desia no so wo ba bi se Daniel aje ni sikadi. Na Daniel so wo fia no so pese o mama say ho say menyi wo ba yi sikani say na tie menkrata ni me bufu yo se wuti ase me chiechire mu na ache okeke yes wo ba yi wa no dan so wo bi begina ba bia ka bibia onti ase na wonim so wuti ase enti wo kasa no na wo so wo dwoto wo point no edigu o na duru wo so a wonso wakyerɛkyerɛ mu ama nato asom te sɛ deɛ wakyerɛkyerɛ mu ama ato atiefo asom ase sɛ wobitiri fie edi watam sɛ wo nipa bɔne me atomasom akasa ho so deɛ beto yasom enti yanto aso 2021 bosom ye 5th July ana da ne bedu enti sikedi ka 87.9 Kumasi FM eye ukriada ye midweek Akoma mu Nsem dwumadi braso sawie Maa Akos mene mabedwafo ye gi adwana ye de ebremo channel so say Facebook ye live, YouTube ye live, Onia TV, Rabbi One TV, and say Chrome TV, so Fana live, TikTok on so ye live, and area ye Piwak natural and a grow fine. One of na so yasenia ye de story ye brewo one more aso yasenia ye de sa case bremo de ye bebre enunti said ye enra Miss Akoma FM 87.9 Kumasi na wo hwe we ye afarijan wa pinshiti akasi afarijan wa mi amenie na mama medin bia di we no sa pinshiti we ni nyina ye eno me ka kire mo se entiase anya adwuma enti Rose and afa Daniel de no ye beto aso sikasam de ho asem eye kana sikasam nti obi abo obi dua ama wode kɔ wuom nti sika de ho akyinye de ti ye ka ne yahwe ne yaka ne yie na Akoma FM 87.9 Kumasi photocopy obi arisi Akoma FM 87.9 Kumasi enaja medi hwe mu calculate ni nyina enti we ye Daniel ni receipt ya enra ode ema me receipt ni nyina enie akohwem ena we nso eye Rose de ono so ni receipt sa wo hwe me de ahwe me ono so receipt ni nyina enie nso akokeka bom kama nyaja meba yenya nro minya start Akoma FM 87.9 Kumasi na okra wo pro hododo ena ono so de no enyina ni ni we aye letter Rose ade asem no koma lawyer meboa lawyer letter wo boy ya wo de serve Daniel eni eno so mehunu ewa senti no atifo ene ye behwe ba bia susan ede bode hono ebefa enti mama Rose akwaba Rose memo akwaba ye na mami Daniel akwaba ye na ma Rose enano eye nra wo de wasem bedan no bone tofa ketu abi Akoma FM 87.9 Kumasi Sarah so ofi ha na meboa ena esi edu nso se enra ye ye ni nyina no nso tie wo wasem ka ono nso die wom
nti enne de etata so pa nti bone tofa na afa yenko yanim dia asem na ade bai yo mame me pa chaw ma se mame de bai nyina ne se me ne Daniel yeshia wo Facebook na yeshia wo Facebook no ye kasa 4 years ansa na ye be fie ababe wale na mira nkomodidie ni mu ano obisa me se maye dai e wo fie na me kire ne se menye ehwe na fe na me se mi sister mo empe prot emfa emame ano se Akoma FM 87.9 Kumasi prot no o manya bi o mo se 10 million na da krom na Daniel so ka kire me se ni nwa bi atobi na wo se wonpe e 60 million ti me ko fe no na me fa 20 na keda so no me fa nya ho krata na me frame sister mo bo mama ne se sei na Daniel kan nti mo nkoto Daniel de no emfa emame na mra me hia Daniel ne de na Daniel na starting adwuma wo ye me so afena na makoto protwa me besi me de enu nti no me ye starting adwuma wo ye sen de adwuma wa starting wo sini dan good na wo sini dan nti no emra me ka se me si dan me ka se me si 4 because Saudi na me wo me pese me ko fie Akoma FM 87.9 Daniel ka che me se wusi 4 ebo a ye beje wo no se wusi dodo a eno ane ye beje wo enti ye musa mesini no so Daniel na ne fa mesini no e de ma me ye fe ni Mr Solo Mr Solo na ne pe mesini de ma me enti ebusa mesini ni se wosi dan fa wo beje sei wo se obeji 45 million ana osagusa ne se Daniel busa ne se wosi sesi nso a wo beje sei ana so obeji 55 million obeji 55 na kwanda na se ne sa na tie dia 45 any 55 de ka mesi 6 na matwia 55 no Akoma FM 87.9 Kumasi mesi ni namba ma mi sister mo frɛ no e ma ne bai e ba be ye bibia na mela na mi sister mo prot no so no mo hwɛ prot no atwatwa ho ka no na Daniel ma omodi anwea ekogu so anwea 2 trip no modi kogu so eno ye 14 million mi sister frɛ me ka kyerɛ me sa anwea no mo say Daniel say 14 million no me sende e di ma mi sister e ma ne ye de e di kotwe ka enti no menene kasa eye bibia onu so sini de enti ewo mu a na waba wasi Rose me pe besia ma misika enfa nko ya de me so de ko ya de Akoma FM 87.9 Kumasi wasi fama atasiama na me de ama atasiama sabra na wo Saudi me pa twan na so landing me fama atasiama me so no kan ye no ma ntwimiti me de sende no de toss was fama me master siedu eno so okan ye no ma pupumiti eno so me de sende no cheso do be ka kire mi bia no ma me ye ne bosia no mfanya den wo de ko ne dan o ka kire o me pa twan enra wo ka kire say wo hia no no o ka kire say jai wo dan sie na bu ano wo no ne 4 flats na wo sie no enu ho afa na me ka ho ne eba enya ho nya nu bo ne tofon yati ase Akoma FM 87.9 Kumasi enu ti no menene ehihya awale si ebe wale Daniel di kan be fie obefie edi kan ansa na memeba ya be wale awie ama yesako na me obefie na onwie ne dan no Daniel ne 4 flat na wonwie enti no obedu fie no ka kire me se Rose ma bedu fie me wie me two sister ho enti wo de na nka wo kokoye me so me de na masi amaboso amakoto China do so ne inside do so nyina gudem anka me de kokoye anwea nyina agu so anka me de ko presta bibia ana ka kire me se Rose ene sanity dia stop wo de no says na amaboso no stop na support me ma me de ko me light ni ho wo me to ties me ntwi nsuo me ko to poli tank ne na sefo adwuma wo me fra me be painting na sefo nti na adwuma wo ho enti me mo ano mani wie se na me ba ne ye wale a ye be kwakotena ho na ono so de ne de ne mahan a na wo de sika no akomedi ho o kan yen so no metiase ye de e de ma no e sendi sika ni nyina e de bre no Daniel su be fie no bo me be sia 70 million odi si mi sister kun so ye emosofolia champon ana odi si ni so eno na ma o me kwato anwea gu protocol mo de be plasta enu nti no obedu fie no a me sendi sika na ma mi sister kun ama mi sister kun edi sika na ma Daniel no 87.9 Kumasi ma me sendi sika na ma mi sister kun me fa ma ne master kwamena siedu me fa sika na ma ne master kwamena siedu eye 70 million ti Daniel bedu fie 11 July eye 29 July 2021 ana me send 70 million edi ma siedu ma ante so
ma nya ne hwe 70 million no kura me de kwa na bi da so ana me sende na me de ma no nti me ka che Mr. Kun say sika na Daniel e ka kire wo edi ma won se fa to anwa gu me proto so no ba ma me de ama wo no Daniel ama ma fa ama o se me fa ma ni master siedu ana Mr. Mo ka che me so do any problem ana eni sika ti bebo pese emfa bia no onu de oni problem ana o ma me de ma no nti ma asem nyina ne se me sika mi be obedu fi o ma me de support no se mi nya me de ne to ho abre kwa mama wie me de no se no na me de na ba se me onyi me gi mi sika nti sai sika no na wo gi ne se me pa twan okay ma mi sa o okay ma mento sempa enso enfama na sika no wa keka bom enwu sika botene a wo de ma Daniel ma ne de share ne fie nim me pa cho me di pipa ne koma lawyer Mr. Nafi ama me ni Mr. Nafi ki kan sika ni nyina bom mo keka bom no munya sen ekoye 30,367 de wo de ma de me de ma Daniel bobiem 30,367 ana me de ma no 30,367 me pa cho Danny asemwa Rosika no wonim ho sen enokre wo mu ne de ahende na anya nokre ambacho obuoni ani de yakọ atiefo omfa encha mekakra enra asa mekasa yimu mekasa edube mekasa root mekofi ma mekasa nse de mekasa enenye ndi fi na ekwe ma mekasa sabi okay atiefo mepa mo chew enne ebi nsi sabi that's good ese minya kuma na me kire na kama great mepa mo chew mete London obenzo te Saudi Arabia minimini baabia enti mishia no be me Facebook friend edin komo ye bibia enti ene video call de me wo dance ni friend Mr. Fred in second prr wo adwuma mu ama break ya video call bibia ni 87.9 no oba na adwuma ya wo kan so beto plot me na mma ni pa ne kopɛ plot no ye friend ya Pinto ana me ka chen ya ne contentem kakra makonya land ni bi na omo se 60 million this is ka wo kwa on send them fenko ko tueka ana o send this ka this ya tesia maso me ya we ana o ka se o de ko mama se siedu ama ni sister ni ku na kwaji dia ko tueka na ye nua asase tina che se meti ase a Roseland no kra no wona wo toye sika na enye me pocket money rose sika ba o mo de fa masa sie du so ampa cho oboa man kan asem yi ye nti a me ka asem na sa na se beginning na me hia no o ka kire me se adwuma na se o diska ne kusi abusuafo no so dalet a o mbe diska no ana me ka kire se na sa na be ye dia on fa me masa so no mo nkoje nti o mo koje dia omunim se me nam diska na ye dey ama wo mo good enti nya de on bayi wachi basa obekọ na bibia ye accurate ana me kan se ni wote ase enti no diska no ebu o de mata siama na da koma master siedu na ni sister ni ku na kwaji sika no afri master siedu ho sikai nante se be ye bedro enti tama odi nkan diska ne ma hwan atasiama sika na o kan o de mama siedu a no wafre atana frɛ maka chense ama discover se onfenko mama siedu enti besi atesia maso na atesia ma dia akoma master siedu na ni sister ni ku na kwa jiska na fili master siedu ho okay enti no ewo mu a no san frɛ me ska foforo no de so ma atesia ma no de koma master siedu ti ni sister ni ku no kwa jiska no efili master siedu ho eye me dan ya se ma wo kan se o support me ma me pese won kire adwuma potia wo di sika ne maaye because en no so wo di sika ma atesia ma ekoye ma adwuma maybe san sa questions ni 90 wo die wo kan wo die no na me maybe san na me mra ho ana sika kro de ma masasi edu nso de koye ma adwuma no o ma mi hu because adwuma bia me ye mia me pocket money tama mi hia no ma sifie na awie na keso eso bonso me masa ene kobo so enti nua kra ye kotoye no me masa ne kofiri ma me metua ne installment
na sika no yɛ 113 million ndi sika no amede ebetua yɛ eni me pa chao de wo ka biem ne sɛ wɔse ɔma miska ma me de kɔtɔ polytank me sɛ polytank no sɛ sika no nyinaa yɛ deɛ wɔka sɛ wɔde ma wo hyɛ fie ni mu no ɛno no wa calculate ni nyinaa no na ma me yi me ankasa me pocket money na me de yɛ ma adwuma ni nyinaa ɛyɛ de na me kɔgye sika firi obi hɔ sɛ wɔn fɛ me support me nyi ntum enti nipa kro na adi sika ne ma no no yɛmfrɛ no ne yɛmusa na de kɔ ya odi sika no yɛyɛ no sɛ fa ne so no wagye di fa ba sɛ nipa wɔde sika no ɛma no no sɛ nipa ne de kɔ yɛ wo adwuma ana wɔde kɔ wɔ no ankasa rose ne dan ho ana wɔde sika ne fa ahene ɔmeyɛ hu ɛna mpɛsɛ mi okay ɛna sɛ rose nso de sika ne ɛmɛ nipa koro no a nipa koro ne bisa sɛ ebia rose sika ya wodi ama me memfa nkɔ wo dan ho ana memfa nkɔ Daniel dan ho ɛwɔ so obisa because ebeduru baabi ne nipa baako nan sɛ wosi mumienu mu nyinaa modan no enti na yɛ wɔ questions bisa enti sɛ de emosi ama na yɛ sei no ɛyɛ me de na nkrɔfo benya munti aseɛ pa enti afa ne yɛ ba bebi sɛ bisa wɔn mo esika no ebesi wɔn mo so no sɛ wɔn mo de yɛ dan na sɛ wo discane ma sɛ bia sɛ wo de ma masters siama atasiama ɛdeɛ na aka kyerɛ no wɔn fa ma masters edu na ɔfa nkɔ Daniel dan ho ye bebisa wo discane kɔ wo dan ho ye bebisa sɛ wo te ase ma enti de di nkan no na mebisa me di nkan bisa sɛ sika wo de ma wo de kɔ Daniel ɛdan ho no yɛsɛn ɛsɛ bisa obiem ɛsɛ menya create you know 30,367 okay wo de sika no si hwan so de di nkan no yɛ atasiama okay na atasiama o ma no sɛn 34 million ebi kuta gusokula 34 million me pa twan mo ma menhwɛ me pipa yi mu atasiama beneficiary we yakwabena siedo atasiama wo discard do sign na fa ne so me pa twa ba ko pɛ good ba ko pɛ me pa twan ɛna ba ko no wo se wo de sign ma no 34 million ebi se aguso okay 34 million 834 3489.04 me pa twan data wo de say sika no Sunday atasiama eni ewa ha year 2018 me pacho mo meboa me wa ha say March 2018 meboa 8 March 2018 ena wo de say sika we ma me pacho atasiama wo de sika we ma atasiama no na wo se won fa nkoye dan tama me dizika we ma atasiama kwa na me start me madwuma no sata me nya me plot ne kura ntoi enti wo de ma so dan ne ma me de ma atasiama so de koyo onu na adwuma onu dan ne adwuma ko na dan ne adwuma na atasiama na ye enti wo de sika ne ba atasiama no me ka chen se eye dan ne dia enye me dia dan ne se me fa ma wo no fa kwa na adwuma ma no enti atasiama ni ko yi sika no kura no se sika ne nso ana me frɛ dan ne ka chen se ma send 34 million e de ma atasiama ko yi no se sika ne nso people so wa ha wan fra wan kan cho se wo diska bia ma wo wan kan chen se sabre no na Daniel ka cho se boa no ne dan ne ho me pa twan okay ena wo di se sika we si atasiama so se Daniel se wo fa ma no wo fa nkwa ne dan ho na me de ma no na Daniel ne kura wadwuma mu enti me frɛ no me pa cho tia wa se de ye born pa fa mama me because sika ba ko pe wei and the free wo rosa sorry ho e de ma atasiama ai 70 million atasiama eya wo na wo send anaso na send ye me 70 million de ama atasiama eya si edu o be si abo me eya si edu atasiama din e ba ko pe
esi edu de edoso wo me pacho ya no abemben no ha say nti de ye bi ebebodi no amu behu amount no na mo yi ama me na ena ye nche wesikasem ne ho pisa say me ma calculate ma de wo fi ansa na me de ba ti na mo kan ya na mayi no enti say sika we 400 and yi de dan ye wuni mo ho hwe me pacho obi wo ho a wo betimi afra tesiama e de ama ye sesi a ye misa no quick menini number pacho atesiama mumienu amo send atesiama number eno no ni send atesiama sika sika manu no obi eni ne number me na me wala number na mi bedru Ghana no yes sorry for asem we so na mawie me say na me WhatsApp de na me frɛ no mi bedru Ghana na me frɛ no okay eno ye question mienu ya ye fra atesiama bisan say 3000 sika bi bedi ne ho wo na de send no wo ka de na kire no wo so won fa sika ne nko wo wasase so ana won fa nko enti se won fa nko ho de a ene na che satasi am ediska no enti ne ebaji se sika no de free ne ho that's all okay enti na me se wo de sika na emma oni kro no a ya wo kire no so won fa nya den wo de sika ne ma atesi ama no what catch and said Daniel say me first can ma because Daniel need kind of test am and kasai say me be send sika ye dey e dia ma no sika ne ba ye ne dia fan kwa na dwuma ma na test am na dwuma e ma no Daniel no ata me kwa na me nyanto me plot no one can chance say Daniel say fakoton chance dia bia no dia menim fakot fa ma pop for me patcho dia be dia menim dia wo de send me dia me fa ma ne fakone ento ko yiye no wo se wan kan sika ento bedu face kan nso atesiama nina me frɛ Daniel kama send ma pipa ni me send Daniel yes edi pipa de class send no Daniel enu krebi o wa me ye hu ma wadan won kaya na se bia ma ajisa atesiama asemu we wo me madwuma me am pocket money na me de ye madwuma ye tua aka 9 million e de na atimi e support me e san ye wo de ma ka si edu o iron rods e ton cement eno wo ho enti wona kwade nyabotre wo ho kula na me bibia me wo mitirim aka chen so oba ne se bi ohia cement ana iron rods na wakwa akwaje cement ni iron rods e wo masasi enti na fili ni ma masasi edu e de ko ono ne dan no ma mi kire mu wa ha ma be na afa so tia ne ka ma mi kire mu wa ha ye wo question e bedru ba bia me bi sawa wo be yi ano ma ne nyi na dia na no hello hello mama ya master sia mama mo ha wiai ya na mama yo masaya fra wo biem we dia quick one cry ye nyina so nche eno kra ya dia me bi sawo ne say Rose send we sika bra na owo Saudi no eno kra mama me pa cho sika sign na ode Sunday wo o send me 7,000 Tigana 70 million ama mi ma masa community me pa cho wo ana last me pa cho wo me krata no e free Western Union no e wo ho no kura me no extra say sender name Rose Asare country Saudi Arabia beneficiary name Atesiama Junior country Ghana pay out amount 3,489.04 and I second wine out or send me a one as me to do. Me patcho krata mo so no me is me patcho mo san hwehwe beneficiary ni mo mame se mo be master siama me ba mo be hunu master siama number ni din bia 7,000 won because master siama sika ba akopɛ ena ni receipt ni so ne kura me eye one pɛ ena won krata mo me ba 7,000 people ne buy. Enti Master Siama no agina so obeka che ye. Master Siama mama enti wuja wona so se eye sika mienu no ode bre wo. Me ta twa no kre. Die di nkan no me ba to bo ma menya madwuma na ma mo ha me bebre sa o. Die di nkan no eye 7,000 yeah. Me pa cho ubeka i date any year any month we sika bre wo. That means I think 2018 or so. I think that 2018 2018 I think yeah. That is here no. Enti me pacho was 7,000 or de ma won no ase fa koye den. Me pacho na master commerce bi no.
ana na take over Edman I done here no road Edman ana take over in charge enti me dey no ana me koma masa afiedi enti mo ma ni ka so obuma obiano mu ababaje enti last one we say be near 34 million that be say mu ye ma me pa cho Rose ma wo koyi sika no wonu ka cho se fa koma obi me pa cho yes madam wo se fa koma wan masa afiedi ne ka no oba na die. Okay, na me pacho odi ema wo se wo no kokoye fa koma master seed no ka kire wo se onu asi ko de ma wo ana se eye Daniel ne ka se on fesika ne ma wo ne fa koma master seed me pacho yes na wo se bi ba e na me ko na master seed bi so won je se Daniel ne ka se on pama e da se do panya on aduma dia mama ne dia ni hu idea bia nti sika kokoye ya no Rose kan cha wo se bia sika we dia me pacho wo ye Daniel dia en wo se me fama ne fama master se du no fa nko ne dan ne ho me pacho da bi so wo se ba se ni o de ba di makwa so o de ko ye ndi ko ye na me ko ma no okay me da se eno ye 7,000 no a wo ko yi ya ye hunu receipt no okay na 3,489.04 no so ẹni tí mo kọ́ yìí máa máṣá àti èdìsá ṣe fà mí máa nínú ọdún kọ́ ẹ̀ nù ọdún kọ́ ẹ̀ ìdìmọ̀ náà ọ̀nà nígbà tí wọ́n kọ́ ọdún kọ́ ẹ̀ ṣé ọdún kọ́ ẹ̀ dání hù ẹni àti ọdún kọ́ ní ti dání hù ẹni di àkáǹtẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ mi kò yìí sẹ́kẹ̀ wọn nà mẹ́dẹ́kọ́ máa wọ́n dẹ̀ sí ètò dẹ̀ ẹni mẹ́sìnjà ẹni. okay but wo di adanse say Rose sandi wo sika bi sa ẹnu ana me hwehwẹ free master siama ho Rose wo asem bi bisa na bisa ne yanko Adesiama. Yes, madam. Me patcho 2018. Me send 18th March. Me send this ikane ma wo no. Me ka kire wo fa hin say fa kuma master siedu. Amara patcho e wo ti say ka dem say ma na say ba bagis kan o de yadima. Me patcho so wo refia me ba be kai o. Wo kai say wo koyi sika no. Wo ka kire me say sika na anso. E ma me frɛ dem madane e frɛ o. Wo kai. 34 million no. Oh no, we did get you. And I will see about your TMA. And I will see. I was afraid back and said, Danny, I saw. Now, when the mammy be a check it, I saw 34 million, no, any dear goosey pepe. Okay. Now, I say, you open your mother. Me patcho, and you dear, I am not coming to me prot. And yet, me patcho, me see, and yet, me misika. Danny and a mammy de ma war. Enti me ma wo frɛ Daniel me bua ka se me bua ana da me ko ma wo frɛ Daniel na se wan frɛ Daniel pɛ so ya no ma me ama me kan me na me kan bua me kan da tan de me kan ba me kan me send 70 million ma wo da me kan ya funu abi ya wo adua de ye mo pension na o ka say ya mo ko ayo no mo ko lawyer no no wo do wo san ska me na say be me na amani ya ko lawyer no no Mr. na fi me dance ni atasi ma wudi ba ko pɛ ene wom 34 million edi bi ni mu biem atasi ma wudi ba ko pɛ ene wom na ayo o dem say wo send me 70 million bi amami moko la no hono munyi moko la ya no hono mbazo ma me jago jina suma me sika no odi ba wo nyina no odi ma esi edumebo a mbaza hello master siedu yes madam me mo ahewie abodi okay mami ko ni straight so me pa chuo wo nsaka sika bi e dey free master esiama ho atesiama ho me pa chuo mo se mami che mu ya do mu ya kala mu tutu papa so mami jiro buye chire me mu do mo kan e ba chuo no mo ka sin bi a anya me de mo si me di atabu ayimadu o zika e pa chuo ko ni ti e fa susu da de di kan no the first one is the di kan say ai makora ni kan na me siye ndi kan mun tie me siye ye ma me ba mu na me chire mu no apa na yakora me chire adwuma na nti me wono che me say wakomya oba bi me na me nim se wono a na omo diska ba ye na omo diska ba ye se omo to plot na ni telu ko na me ni obo da
don't buy my room or any cool babagiska. I don't talk throat. It is second, I think you must walk on. There no and me only in some water. But I talk, no job blocks me, some of what he and now. When Mama Coladi be 8 to 30 city dino on the top of the 300 you take. And I get here, although we can blocks, we did not actually the whole nature, yeah, then the blocks. A problem. And I'm free. We see the man to be. If you put the man dinner, I tell you, Mammy, and you probably get over this can answer. Everybody can answer. And now, never so much to go over this balance. Now, over this balance, above a source. It is second one. It is second one now. Of the top blocks, as you go back to Dano, and even you know the tours, some of the cement you and you go put Kia, first said Dano. Third one, of the cement, and the iron rods, the Kia and the Kobu of the Gani protocol. The person, the person, Naya, on the top and the Scano over the Bayano. One fact, and you know the fair and come. It means that cement no enko ena omo pre bra digital ko ena baba gi test kanoa eto e ba am start no me that is something no baba gi test kano ena o de ko e dia no die o ka tere se me die dia ni first time am say e di ha no ba send sana ni tare oni oku no omo baba gi e di ha send sana oku no ni tare na tare baba gi don't play a magic. That's we are that level. It is again, we must see which way they are also make us say. So the stop here is a very funny identity. Every see that. Any identity that you see, I don't know where you're down with the most. And chancing, that was a friend of mine, ever send somebody to go to a man one. Put on chancing, I don't want to be a and in the end of freedom. I don't know between your body and the bush. You cannot share go and look your belly and son and look here. And if you a poor next home, you have got to book. And you have got to book. Mima, or not, Mima, then you offer and a coffee approved by the good, and you get it with a fee. And a plumbing, apart from that, you are going to down here. My here, then you go here. I don't know where the woman is. I'm going to be with you. I'm going to be with you. It would be anyone who says, yeah, get us on the subject. You know what's waiting in our and already any down. Who does it? You said it, and you said it, especially there. I bet I say, we bet down the Kabia. We bet down the car, no, the car was in the bed. Master Sedu, what can you do? Me pacho, me be so asemwa. Ari no so na di ma me no Mr. Amos afasi camera o fra Daniel ka che me se misika na eche na ka to Daniel se o so mi etwa meka enti o ma ne so na ye 54 million usika na ye 54 million me di ma Mr. Amos ana odi bira wo enye Daniel diska ne ba ye na ye 54 million mami chewu na wo ko mami chewu usika me so aje wo so jiro o ka ye usika aba bi duru wa ya Daniel ba ye no e me do ta se o send it come on e wa ma ya Daniel me pacho ya Daniel ba ya ni sika se na me send ma wa ko yi e ma ya Daniel oh you know that's me check you get ya Daniel ba ya ya Daniel ba July 11 ana me send sika me pacho nya botre July 11 2021 ya Daniel ba fi 29th July 2021 70 million no na ye ho dia ma fa no fa ya Daniel sika ti ko yima no ya ni ya Daniel ni ko bank ko yi sika no oh who tie me I don't know say oh tie me say hello I don't make a show say me ya Daniel ba ya no o send this some of them ya Daniel me central let me central me central me o send sign na dem a o safa ma ya Daniel was I from India? Was any amount to say? I all this I get the means to such a Mr. Said, Mabamawi. I never say, all the get you only get 29th July 2021. 70 million. Mr. Said, to Tobu say. Oh, say, Mr. Said, don't say, what can say in our meet here? Oh, say. Also, and me 54 million and 1 million. And to me, who can see can be every transaction
Okay, enti sika sɛn ɛna Rose de ma wɔ sɛ fama yaw Daniel. Madam Bajo video. Madam Bajo video. Sika sɛn ɛna Rose de ma wɔ sɛ fama yaw Daniel. Madam commercial bank wa no say this seleba. Come na see edun pa twan. Me pa twan. Na 29th July 2021. 29th July. We can know 70 million. Don't use the way. That's all. If you could go, Mr. Siedu mehunu pipa no. Date no. 29th July 2021. Was Sunday 7,051.95. Okay, so Sika way penny Sika was Sunday ma wo Mr. Siedu se farmer yaw Daniel. No, and no Sika. That's how you have a more. I don't. Okay, sir, you can say on the moon checking mama 2018 we are saying July 6 and July 6 2018 so on Sunday 2,353 and no akola me no hono no send him madam yes 7 June madam if I go let me get here because me kai dira na na obo and you know here then you know what on it's clear you know what chemical and you know saying now was clear what chemical and you get here you need to be can go on your minimum you yeah it is because you know what already or free never chemical what you know origin then you know what on oh I think I'm meeting some not intimate here there would be was one me 7,000 now the mouse say farmer yaw Daniel no danche ne ade car we di wo so nyina no wa de no free no betu aka no wa sembu sa master Siedu bisa master Siedu master 7,000 bisa no master Siedu me picture 2018 enu nyame na me send ye eya abayo na me ne we feni ima ma hwedi ni ma me eye ima send ye 2018 na me talk me 2019 ana me talk ni ama ana me twie ka me di ma Mr. Emotion ba ye 2018 you see Master Siedu me so me pere na dance ku mu ani wo na nam enti ka me na ye pani me pa chopa mani abre papa na metia mani abre pa Master Siedu say ye Mamini Kaimra, my first question so, and Tina Esiama, Mr. Siama Ginasono. And Siama SND with Sikabi. Ya will catch us some rules and a demand was a one family. Madam, and some who advocate no one in the channel, that you never get to make from your face. Every time get it go, and some is the set, and some affect them with money. Any new Kundin. What does it? And we money. What's the Sassicani idea, Sika? And somebody provided first, or what is first? I said, someone ready to make first, and begin it. I don't say this about me. I tell someone a budget cement, no. The man, I only talk about I knew yes, Sika, no, yes, saying. Me patron, no, yes, saying, because I tell someone Sika. Atesia maso wo de bre wo yem yenu ba ko no 7,000 mini receipt wo ho na batase atesia maso wo koyi na ba ko so 3,400 ni nyina na yese de ma o enti me ba ko sika ne mu die he na de baje cement madam me pa cho kasa 7,000 di kanu aye sika wo de bre se bi so ma fi sika mo ku minimum. I don't know what to I mean, how many matter? What I say? It is such a while. I don't know what to bro. I want to make it mention. I go to town. I'm not going to stand. I mean, also, Sassy, no, can I tell you, man, a badge, you know.
Me pacho jina soma me. Atasiema. Mama. Me pacho wo kwaje cement e wo Mr. C edu ho a. Rose this kaba ye e ma wudi kwatu ya. Me pacho cement ko ko bi 100 bags of cement. Mata ya di o gansa. Nti enu na ye ko twa ni Rose e dan ho. Nti say da me ko na mata ya di. But I don't know if cement ni kadia. I don't know. Me pacho cement 10 bags I say 100 bags na mo kwaje. 100 bags me boa. Mo calculate cement because ukwa ye be ma invoice. Ye bet you say be cement 100 bags na wo beje no. E ho ka so say. Enti say wo free say wo pen wo ho an wo be hu amount. Cement na wo go free wo Mr. C do ho no. Na sika no total na yes say. No, 30 million. So let's back 30 Ghana. 30 million plus. Not just say, Rose sick and a tosum yenu 3,489. Now, what did my Mr. Siamano? No air could cement. No money, I don't know. Who just said the commodian is a cost now you have to cement. Cement, 3,000. And now we see Sunday with 3,000. And now what do you call Mr. Siama? Mr. Siama, what is it? It is a canny cotriaca. It's a free ho. 3,000 a dear, meba. A quacotria cement, neka. Cement no so me quacqua ye juma. You can say Daniel. If you know, and I never quite a juma will rose assassin. Thank you. Thank you. First, Bisano, one say Bisano. Bisano, yes, sir. Me pacho gen eduman mo ko start here no. So ta anuabo na ato net ye. Ota anuabo say. Anuabo ye to ba ku. Ana ato net ye nso say. Ye to mo nsa. Ye to me nsa. Me pacho cement say na ma moje ne masa si edu ho amode ko start here eduman. Ye de 100% cement. Me pacho. Wo ka say second one na omutwa wie ye no. Ana me ofre me ka hye me se bla ne se enso ndinkie ntwa ho a man me ka kire wo se rose frɛ me ka kire se man ne se blocks na mo ko twa aye no anye yie kai nta me kan o se me ka kire se mo ntwe mo hu mfra adwuma ne ho se ska na ka so eno na masa si edu so ka ya me 30 million se ska na me de ko me roofing sheet na me man de 30 million ma ai masa si edu me ka se monko na monko yi a masa si edu ka kire masa si edu ka kire lo fe okay now you people are confusing me. No because atasiama me tobo ma me nya clear wa ha ma me nya clear wa ha ma me nya clear wa ata me pa cho second one na mode kono skase na wo masasi edu ha masasi edu ka se lolo fe nka ho enti nyade a wode ne ma ne beko so ka ye a me ka ba me amount of the money me amount me ka the amount no me pa cha ba me amount no eti woni makoyela atasi ama Debbie ka mama bi sa wo se ma wo kan tobo me na akoyela se yo mami bi sa aside 3,489 ya ye kan wasama o che say rose na Sunday no na wade kotu ya cement bi ka no what's wow personally what's Sunday wow sika 3,000 and asa kotu ya another cement for me ba Saskawi atasiama de koma masasi edu ni sister ni kun kwaji ska ni fili masasi edu wo mekai yes sika o ma me ya ge na na bo mama yes sika o ma me ya we 2018 rose sika no 2018 o ma me ya we friend Mr. Mosh nyemu sano o ma me ya we o mo kwaje me pa friend no wo de kwa ne kotu ya sa cement 100 bags neka ni nyina ntia hu receipt ni Daniel me pa Mr. Mosh mo me friend Mr. Mosh Mr. Moss beka se mo klema wo se wo de no kotu asen ma me tian installment eye anwea no
There be make cement no. Me patch cement na 100 bars into 30 million. Eno na wa na. E ka ho biem. Wo de biem. Na we 2300 and we 2021. We 3020. Cement ni de no. Enti wo sika wo personal sika. O pocket me de money mo sia o masa si edu ho. Ya Daniel kanukuro. Ya Daniel kanukuro 100 bucks ni sa wo dia enti wono 3000 na wo de kwa ye ne de ne sister ne ne kunu kwaje. Ye fe mi stemo. Enti entua ne se 2018 se mi stemo ko ji sika. Me fe mi stemo. Ai cheers kan ma ye fe mi stemo. Me ba we ne ka bosia no a na wo de bo rose no ho ana we de odofache. Dabi we ya ne bosia. We ya bosia. Enti wo ma rose me ba tobo. Woman roads nya understanding say cement no ye kokwaje ye ewo esi edu ho no wo sika no a wo din kai diskai koi eja rose anase rose din kai din sika ne koi asa wo de ko ma me pa che wa da roma me ma omuko yi tie ni yo me ma tasia ma kwaje 100 woman le date mame. Hello. Yes. Matanchire mo be hu mu nchire mu. Hello. Hello. No mama. Hello. Mama me do Tami amena make. Atensia masika no a 3000 na ebesi wo so a wo de ma master si edu no. Wo de na wonim de master si edu de boye so de kwaye adwuma foforo so de put cement ka. Anya bi a master si edu sign from wo ka kire wo say. Cement sika no a enka wo ba betua no. Rose sister ni sister kunu Amos aba abeje. Eti Rose da so de ne ka. Mama no me say visa. Master si edu. I'm a visa. Okay, I just I see edu. Mr. Asiedu. Me patch Asiedu unko say. Hello? Me patch Mr. Asiedu. Hello? Safra Mr. Asiedu mama onyankoi. Wama ye hunu bra Rose sister because wo be the worker cement sika ana wa ba betua enti lorry fare meka se bia lorry fare be 200 Ghana cedis ntino wama na baji a whole 3000 Ghana ko like seriously cement 100 bucks na what the sika ni nyina di abrawo a Asiedu betimi aka che me say lorry fare kekenti was return sika no. Hello Mr. Asiedu. Mami 3000 na Mr. Atesia ma edema wo no. Yeah, was Rose say cement ni sika no. We see Amos eba baji sika no. Oba ji sika no. La so kura no. Play. Amos baji sika no. La so kura no a. Ma nge biem. Ye di kan wutie na me jemu aye part me nsa. First one first one Atesia ma baji cement. Second one, Morocco and Aaron Ross and it's meant to go. Oh, Morocco, it will call us one year. I don't know. Third one, I will get it come. And now, Daniel was sending or this can buy. One, not the fan, I did free dance. I never know. I be good at Team answer. Maybe question, when you know, mammy, let me hear. Me say, Sikana Tessia Madema won 3000 and something, no. Minimum say na ya was cement na wo mo be free any sika. Sana woka. Amos beje say sika no. Madam mami me say I didn't hear me answer. Please. Anyi me answer bi asam na make cement 3000 eka no. Amos beje. Me say la show dey to so me answer no. Obeji me say no right. Tini go ho. Na your Ross ne go ntini nyina go ntika ba ko na wo de twi enema we nyina akọ. Anana cement na di nkai kodada. Oh, madam, let me come in. I first 1 2 3. Let me go here. 1 2 3 na me 2 3 na ka ho ne nyama sem. 2 3 na nyama sem. Cement na sem na me bisa wo because no one sem na ba say. Me what the buy first one no. I will tell you to me the coin. Second one me the coin. Third one one not buy am me for. It third one ne dia ne 3000 dia na one fa ko no ana. Ma what me suppose ready to we don't to them was on central. Eti yahwa de o uton cement na wobi aba enukra de nyese bia ready cash no ba beto no se wonya lorry fair e family
wadi kanya be free edi akoko ye n'adwuma ene wadi sika ne ba ena wo ka che ne say low fare ka wonti no cement 100 bucks ni sika ne nyina no one nko because of low fare be 200 and na 300 Ghana cedis nti woni 3000 nko na sabi okwa eni wo ko wu ya enka wo cement no 3000 no nti 2 million painting no 3000 ashim ayi madam teme su 200 bucks ya wo 2 million Ujemi, teme su 200 bucks ya wo 2 million ye me jawari akiri fritansa e fritansa le ba ko no 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 kwa e fritansa mo ba e ti ma ko ama ai bi ti ma no to ga de ma ko ama bi ti ma no TNT for cement no air transport cement na kono na eyesen o di den TNT a ebi amode ba kono eyesen oh je ba mi take dem go si ba 300 o fa jama an mi ya 300 ko e do me di sita e bi so mi mo won tia o di ase e ti ma fa ma an mi di sita o ko mi de mo di taro e bi na ba ni so ase hoye so ko ya wo ko nya no te ko ane ye so then na with the cement no omo di nkan de kwa no omo sa beje foforo bie mu na eno sa se we ko si ya na aya sa te na cement ni ya tu ta ta o ko ta ma me fa ma no so di itie sa te no ya tu ta ta eno so ko ta ma me fa ma no woni ta ba so ko do le fa ntan eno ni me ta lo si ma wo enti ene na sa cement no a sa cement na wodi omo sika ma omo na de na che se wonya nto wanyanto ene na cement babiem ena Daniel meba ene na sa cement babiem ena na ekada ho a Daniel ebetu ya ye no me pa chat nka me say sa cement say one farm ma wo mu anto because wo mu de kwa wo mu nyeska ntua TNT a cement ba mu ka ena na wo mu de Daniel ebetu ya ya mo ji ho sika madam Jimmy that's no cement no obeto na je no ai 100 baht no e je no so ye what I je no je se ta ma me from the cement no o ka dia madam no dia say anu dia wa farmer no wo mu de wo mu sika ko enti akadie ni ho ekabe na wo mu de 3000 a wo ma Daniel de ni sika betu ya ya say e 100 bags of cement no Adalia, we get somebody about Prensa, but I would give it. Somebody about Prensa, back with the mercy and back with my farmer. I said, that's a get with Javita. If you want to hand that battery, you get a little bit of me. And a man found to be the same man, I was a little but. Mr. Samatobo, first cement. Chemuna with the manager because the Mr. Samaka no me ase mama nchire Tobo master si madam Mr. Sedu me pa cho atasi na mako yi 100 bars of cement madam Mr. Sedu me jira so pa o mi tie madam ye di kai udie ye di karo o be 100 bars e go tabuo o try ya o bu o be tia o free no be tia I don't know about Jabba. eno your first one second one That's why and a second one obu be cement and iron rods and the first guy say sikano ate one for sikano mulami oh and the guy say sikano ate bulami and the third one o me cement and kwaro I don't think that you have to cement with the food it will be free I don't stand by what time one for no say and come with the investment in free dance and makono and man fanko and now okay say dan ma gidi sika and sure and some bra e je no so what you say e sa go ya get me I didn't go so Mati, Mr. Afin watching Mama Mati. It's the first one cement on Beijing the Omutuai. And the second one Musa Beji cement near your Ross and the Omutuai. But I TNT in woman to Yama will be full third one. No. And for this kind of buy and Oma Emos Beji. Okay, Miss Medase. Sassi Canoa, what the bread war
no third one no omo de koy e ka bia ni ho enti agame bisa ne sese ne say Daniel first cement no eno so omo je 100 bags ohun eno wu na otua e omo first cement kura no utua ma hwan tobo me say first cement no wu na otua e 100 bags okay u send sika ne ma hwan master see do no ankasa so we di tua rose 100 bags cement u ka che master see do u ka che me ba tobo master see do first cement 100 bags no a ye baji ye no atense makoyi why na tua ka first cement no attention ma sika ba ya tata wa bu ta ba mu no kasa no buje ababu anu wa kasa no tata wa no e to so no wonu die wonu ba ji ko no bana mu jere ha tie madam tata wa ababu wonu mi ya ababu wonu kasa no o yi tata wa no wo tu da so no e no ba ti sa e yi wonu sa bu mi wonu bo ni e ko bo ni da e no wa ti sa bu mi me bo ni da mo e no ba ti ko e bo no le bi ti abika ye je bi na so abamu wa se ma be e yo be ti o mo leka abamu ya Daniel e ko Daniel so ta wa no wo kan wo bo set kan wa na yes cement ni iron rods no the cement ni iron rods ni e ko get wo okay to mo we si ni no we si ni uje let's see no e che o ko ta box e che da ni bi ti amika ni ga na so ni ga na so ama attachment ko ta box ma no e che da ni bi ti amika ni wo ti amika asa na to get it ala tie enti say ye hwemu a master see do bi aka che ye say eniema rose virgin wo ne de onu akasa na tua na ade ka okay but ba kunu a ata ye ka say Daniel ebechi ye ne de eye wonu a ne dai hu eniema ene onu abetua ka wa tua ka ma rose mebua sa Daniel obetua sika bi di mawo a wo betua sika ne mawo se wonu aniema wo de ko ne dan ho sika no wo tua de ma wo ana me cho de rose mo cho mu rose no ye di kan asase wa ne be ta go do tua ka ye me yo wada wo jebe papa kasa o tua ka ana second wa ani ana rose no ko no ya be tua ka ana ya da ya su de no o ba di ko ne da ho ani ni be tua ka ani be tua ka am so be down ya du ko ya da da man ta mo e ti gare de mi dem ye di ba ko gare de ta be di mo ana ba ko be se ana ba ko de ma o se ai gare ta ba ko mi sa ana be di mo da ba ko wa woni be so e kire no ni ya da ni sika ma sa fe me ti en ko e du o ma di jalma de ma bra ana ti okay enti ye hunu say 30 million bia na wo say ebedi ekọ master see edu ho no ekosi emososo anko master see edu ho sa ye ko ti emososo ekọ moso na se sika no de we ayi rose na Sunday ye dabi master see edu I was say me we ye last me pacho first cement no aye 100 bags why na betu yaka ana be say ata de cement be cement 100 bags no e ja ko betu yaka at say 100 bags cement ni ade ko wine plot so to obu asema me misa one by one ye free so na ensem no so forget what plot go cha bro why na betu ya woka ata say be that salma be first ana wo so na wo de ayu na so na wo de ma tesia ma ana wo de kotu ya first cement ne ka okay anu de ye tua wo ka ma na free ho another ade a wo mo be free biem na ye dan ai another one tiemi ana ya da ni yeso another one ana ya da ni yeso ba to cement wo e be give wo ana ya da ni be tua ka e di top one e so ana ani iron rod ana e ko ga ni dan no ama ga no be take ase ana be tua ka ana be tua ka asem no wasa dan no second one no yes cement ne iron rods mebua what again what's the second one yes cement ne iron rods ani iron rods
eno no na ye de ko wan da ho why the betri assessment no any iron rods no worker that's a no get na betri ane kana wie dia to so miensa eye die biem ya to so miensa ana de sabre se na so system ana bi yin kan ana si tie tin ka duan banko ana emos beje ya ana mo beje ya enti say ayi Daniel mi bisa wo say wo sika no akotua ni sika be na akotua because kasi Sudan na eko wo se first sika Daniel be tia semantika Daniel be tia semantika wo Daniel be tia semantika wo Daniel na be tia no cement ka wo ho wo tia semantika wo wo kasa cement sika no betua ye Daniel be tia semantika wo enti Daniel ma metua ka bia na ye rose dia I'm just saying, Satan was a kind of one kind of Mr. Sia, do what's someone not here? What's someone? Mr. Sia, do what's someone not here? Men Pediacono. What's the first cement? No, again in the betri and Adiaka or the Matasiama. And the betri. I will find him. The patron says to come with you, a fire, Daniel. What are you getting in my man? That's all right, over here. That's question that me be someone that won't yes and say. A can be anywhere, a dear be anywhere. Rose, a free ya. You tell your this sister, may bring a day. Ubi to your mammy, sorry, and obey your idea, and I'm call. Yes, you made that form. And a Jamaican say, and you may be a dance here when you may be anywhere. Rose be free. And what was what they call no Akasani, Nasa, so Daniel Chiaka. Mr. Sedu. Mr. Sedu. And you may be anywhere. And you may dance here when you may be anywhere. Rose, ebe free ya, Daniel Betriaka, Edema Rose. And here wo hey, no be man pressure story we. Get this to be anywhere. Daniel, I don't make sure Daniel to come over. Get this to be no. When Akoma attack him over Jamaica. See then I will say Daniel that dem test him and the Betriaka. What do you mean? What do you mean? It's a yaka dia wo be free na test him Betriaka meboa. It's na me catch some tie ni ye. Me ade akoye chinyi genti a yafra wona say. Ayi Rose be free dia. Rose enti ya test him ayi Daniel na Betriaka na. Rose ebe free adia when tuaka Daniel ne betuaka ma no ana oh David say eno na me hwehwe na mama makasa bre say enti Daniel with 3,000 you so de ma hwan ne enkoje 3,000 no madam 3,000 na make what am say e kire de ma fa nkodo ana brad baji emo no e kire de ya wa fa nkono a emos beje ye no eno so Rose chase wono na discount ma tesiama enya tesiama na discount kan bra wo I think somebody get first it is last sika no a wo mo baje why na dem a wo 3,000 no a emos baje ye no why na de Sunday wo I get Daniel and the Sunday me and the Sunday na me go commercial bank ana wo baje nyame nshirawo eno ana mepe esi me da say aya Akoma 87.9 FM enti wo sika no de di nkan no ekoi wo cement no ko wasase ne so wa yon Ross na another cement no ekọ wasase ne so enti third one no anka mo se ekọ akwaje no eno minim se eye wo prot so na esi edude koro na Daniel de ko na esi edubu fu se mienu no wo wentwe enti no de on famba na Amos baje Framos ma mesisia sika no okwaje ye no wode ya dan fa enetie na omudi kuku amasa aseso on se aniabo ba ko enetie me yensa ene hu sika no maka bum ana tesi ya mako yi cement sika na yakeka eno no ye different meba sika
ya kwa wan enye wo paper ne 3000 no me pacho ye di kan fe master see do be say 3000 na wo kwaje ye no eno no o de fa hene eno ye different beba where ya hwan Amos hello Amos madam memo ha ena me pacho ye kwa no straight sika ben na wo kwaje free master esi edu ho no the sikana wa si me kwaje free master esi edu ho no me le kwaye onu boy na just na onu boy me ye na eduma na me ye onu na eduma na me ye oba ni nso eduma and that 3000 na all ka ho asem no me kwaji ye no boy no me o ma me ko so in China dos na ma no hello Amos madam say sika no die nti na wo kwaji sika no free esi edu ho me me pena me so me na me se sebo ma da fi edu ho enti onu omo na fere onu gba na fere se me ngoji so onu master no ho na me ban kwa onu na djuma ma no enti me okay well Daniel what friend Amos Amos Daniel wada Roma obeka se okwaje eye 30 million fili master si edu ho na mo de koto cement so obeka ya na tasiama omutwa first cement ni wiye ye no omutwa first cement ni wiye ye no second cement no ana aka kire me se atasiama mo ama be ka kire atasiama mo ntwa ni yiye ana mama atasiama mama hu bio enti se cement no ana so obeka ya masasi edu se lolo fe nka ho enti mumla meje Daniel tie asawono tie masasi edu me man ko man ko di cement iron ross ana me call ni ban ho dansa e ko di iron ross me man ko no di cement da me ma cement bia me ye bia me ko magnet on le ko to me pa cha wo masasi edu ka se cement na ye de ba no lolo fe nka ho nti won fe ma ana me ma wo ko masasi edu ho kwa di sa 30 million no kai ana me si sa no keme ko je me di yawu wazuma de na de ko ye majuma ene na mo di ko twa second block so no Sagum Mr. Amos yes amma cement 100 bars na muko twa na second day na tesian mama ho bi mu enye sa 3000 na akwaje no masasi edu ho a mudi ko twa ama no Mr. Amos Mr. ya no ma why me pa cha na sika no dodo na afa wo so ana me si kebi afa me si bia me bi obi aduma na ma no boy je oba wa di mfie mienu enti na no obo nsa me di kebi fa me so ma me di e ko ye obi aduma me pa cha sa me ka kire o se kokwaje 3000 free master si edu na master si edu se lolo fe enka hu ntinya de cement ni beba so ka ya okwaje sa 30 million wo master si edu wo okay me da ndem ba so me kai me da me sa cement na o so on ka ozo on fa man de me kai na 3000 na wo kwaje ya no na ye se de fa wo kwaje ne san wo kwa na si edu ka san be na kire wo ansa wo de 3000 e ma wo ana ndi mi je lu anka na je ri o mo enti mi go ji sa ba je edu no mu sam ko ji bia wo enti wo kwa ya na wo de 3000 ne share won samo enti na onu we na di kan na ka se la be papa sana mi number me wife mi di ka ko no ko ji change na mi ko dan wife no enti me papa sana mi number enti dan ya no frame a na bia me ni wife na ye ko ho no papa ga mi na mi ni da na mo na ma mi no pita mu enti sa sika no awokwaji sa Daniel sika na awokwaji free Mr. Siedu on wo di ye dan e wo Daniel edan ne ho enti wo hu radio no tie mi wa phone no me pa cha o no me ni me na kwaji enti ni go mi ntimi enti me ri wa ha da wo ni nga na sa na wo yiri sidan me pa cha wo yiri on sidan wo na wo sifie mi bi sa wo say wo na waji atum say wo si be mai no wo ba yi dan de ma wo nom sika 3000 na kwaji free Mr. Siedu ho no wo de kwa ye dan e wo Daniel fie ne ho ana Satam no ma maduma wo de kwa ye dan e wo Daniel fie ne ho me di ko o ma me di ko to ai China dos Kumasi wo se won kai
Kai say, what's the one kind you would this can hear me? You could be say, say, what can I say with the Koto China doors? Me pacho sabra no kwa wo kwaje 3000 na wo fiti ase Mr Amos ma so eye sha ye bisa won wo se eno de wo nkan na embom no ye bisa wo yire na meka cho sa enya wo yire na esi dan no wo na wo sie wo na akwaje ye dia to so bienu sabra no a wo kwaje 3000 no kwa fiti se do ho no man ka se men kayo me se sa se mo na papa ni kan se wati onfa ayini mano onfa man na meka se nge men kai se o kan se o se your friend kan unti onfa man na meka se men kai yo na meka se o se ye ko bisa yere eno amde koto cement ko twa rusu die sa sika no minim se wo kwaje sa 3000 na wunya started Daniel ne e more than efie ne ho adwuma enti wo de ye dan oh Mr Amos na me yan started down here na what started ye Daniel fie ne ho adwuma na ma started ne down ho adwuma me pa cho ne aboso ana ne mo so sa tam no la ga o dan de America se me course na ya boso go me esu body me ho sa sika akwaji ye ne mo me dan so sa sika we ya akwaji en na de koto cement ekotwa second wine no ni mo me dan so Daniel wonu mu se sika no de kwaye adwuma wo dan ne wo de kwaye adwuma ma rose o de koto cement 30 million me na me ma ba se edu di sika na mo sika no de koto cement kwaye rose dan ho adwuma Mame, asem to me ye me na maka wo ho no. Me bisa wo de last question me bisa wo say. Mr. Amos, me pacho de betumi aboa me ye nkomo twetwe ne akoyie ne say. Phone no a wo kasa wo mu no, wo beti me nka wo mu. Enti wo TV no so na radio no so no wayi ma no delay. Eti de me bisa no say sika no de in particular. One fan ko rosu asase ne ho. Hello. Mr. Amos, anya bu apaya sa ma de na twetwe ma mi nkate ko no. Me bu apa mi ti. Na me bisa o senti sika no one fan ko rose dan ne ho. Ai na me ka sa. Daniel sika no wodi ko rose dan ho. Me dia Daniel adwuma benya. Me pa cha adwuma benya. That time na me China doors I 90 something me man pound any oye video ni blem me pa chu me wo video bi wa ha o kasa de ti me wo video bi wa ha £2,000 China doors no a wo kasa wo de 3000 no because minim China doors do a wo de 3000 ko to wo manya wo audio bi wa ha wo kasa wo kire wo say na de man we you saying say sika wo de kwayi koto China doors man no ehu audio ene hu video wa ha okay ma me me asem na afa na me me tremu create 3000 na o ka asem nkwaji no o je onu boy no e ka kire onu no boy ni e di ka kire gari so obebu no ni dan ne ho enti bi obe na gari ni sika ma no onu boy ni na di ta na o ma me kwaji ye e ma ye di koye sa o ba na duma afa na maka nke di ko cement Mr. Emoso problem ni free one kasa. Let me tell you something. Adan everywhere. How many times maybe say question yi who kwaji sky dan me kwaji kwato dabi papa yes wo be yes adia ene ye nyina ye betna say yes I must do have biem kra no wo be wo hobby ye fra wo phone so say biem you was here no what face to face because what be madane wa no ena na me refi ena me de koto China doors ena ye tira wo say China doors dabi tie me China doors ni sika no e wa ha afa de me no cement e ko rusudan no me na ne ma no tie enipa dia review ho papa me ndane ma no a review e wo ho e di se me kai bi na me kai enu ga se madane ma no me srew
Sika dodo asan na Daniel tena se ma me na ese mani abre pa 2000 pound no de koto de koto China dollars ni ni se no de ese waje atum enti sika dodo asan na Daniel de si wo so ana wo kwaje wo bia Mr. Siedu ana Mr. Siamos ho de ma wo tie me question ni ye na nka je me se refi wo ho sika dodo asan na ebesi wo nsam a Daniel de ma wo se fakọ Rose da ho ana me say 3000 there ye kwaji ye no ye de koto cement in the Gusha blocks no ana de to do 70 million eno no o ka tell me say abayo no e gba nebusia eno ka de o beba ono Daniel no e beba no ka tell me say abaya no e de gba nebusia nti obeka na de man 70 million e ba nti sa anya bo egozi si ai le ni anya pa mi no eye ono Daniel na bi ha scan farm so but we koye ono ge na djuma on catch us say eye bosia I mean o catch am ono ilo Daniel ka tell me say Daniel be bon bosia me mo no be sa na da be ko fa so de ba ni de ni okay enti sa 3000 no any sa 7000 no eno ko ani sika wo kai say e free Daniel ho e call Rose asase ne so eno me kai no na ba ku bi ame ende amesi mi so asase pa na ye to asase no anya na omdi begu so ene Daniel me di begu so but e kwa ya ofa so tia de mi because me na me de anya ngo gu so onu ma obi na di begu so di ni e ho no sika na asem but Daniel na di anya no be ku gu akra ne plot ni so enti me ba enti me say sisu bie mu say sika mienu yenyi anwea no a wo de no de amfa wo so nti wonim ho hwe yenyi frim sika mienu pe na free Daniel ho e ba won nsem ya e call Rose asase so mama tai de me kai no okay na sika dodo asan so na e free Rose ho e be si wo so se fa ko Daniel e dan ne ho me de ma wa fa sike bia ma me se me mfa nkoye ono dan adwuma okay Rose Sunday wo sika bia bia tio bia wakacha wo se Mr. Amos Jesus sika wei fakoto bibi Daniel na dia ma me se me mfa ma otie bia Rose na di ma wo baby o ka se Daniel na dia ma me se me fa ma ne fa kwa ne dan ho ni sister kunu ni ho enti ono so ye ne project ontumi ma wo hunu se wo boa be mai e wo ono ne dan ho ebia mo be ka so wagimi enti wo de sika bi ma Mr. Amos me pa cho Daniel say me fa sika we ma ne fa kwa ne dan ne ho ebi sisa daddy me pa cho we discuss Mr. Mr. Amos, what do you call Daniel? With a straight question. Mr. Amos, yes. Me pacho, Daniel Belfie no 21 million now. Me ma who did to a second fakoye proga proof mama no. Daniel be man ka say Daniel say me fa manu na ubusa me say me de bone besia na say me fa money besia me ka jo say me de bone besia okay. Ama say card be no o ma me de to say nka me fa me hia wo. Tie me ye. Mr. Amos tie me ye pa. Who can say me diboga proof si come out ana na da bank ana me catch we say Daniel bedu fie no o catch me say ni sika ni nyamai enti me fa sika ma no say what ya say do de bo me besia no ana me fro catch we say 21 million no koyi na fa ma Mr. Daniel I catch me say me de bo ne besia na say me fa mo ne besia am catch say me de bo ne besia so wo kai me kai sika de mama na yese busa na mama Mr. Amos sika se na de mama Daniel uzi sika na de mama 20 just got the about 20 million ko yi ma o mama 10 million okay ana o de here dey o mama 10 million so be kai ya Daniel ana tell me ana me ma tell me o de here because me be kan ma ndimi e na ma 10 million me 10 million na de say me what is 10 million a share me enye 10 million Mr. Amos enye 10 million wa manu kura na dia we na manu kura na di obi amani sa obi obua obi amani sa obi sika o de mame o ka se sika na 10 million na 10 million na say sika 10 million na de mame na be se be ka sabi ani mani ni na de mano 10 million na de mame
Bitu mi yakala. Come get I didn't know so obi be kasa bi. Ya o kasa o be so be kasa bi. Amos, wadaroma. Besrew. Daniel, man kan fia o be kume. Ah? Me bi sa ko so man kan fia be me dey. Amos, me nu ni asemo. Tie. Na me am so ma me de Me nu ni asem. Abi na oni mi yasem so me bi me kasa mi dem wai. Ah? Ebi se mi ma ko mo pa se me ye wo gboma ba bia udi ko duru e nwo wa. Enya me na me de bae, wo yire na de bae, bu se FM station. Wo yire na de bae, enya me na me de bae. O Daniel minim se o ba bo ale ayi me yire kitwa. Aye me yire nyanti mi so mu se mi nsu mi nya kitwa no. Na ka ma bo se de wo wo sa bo che tran ye yi ta. Ba to ba bia mo dima ko duru mi ni so ho. Ba bia mo dima ko duru. Me ba Mana de asem ne ba. 2100 no. Mr. Amos jira suma me. Say 2100 na we de ma Mr. Amos na so onfa onyifa enye Emma Daniel no. Na uwen na me was Saudi. Okay. Eti bra Mr. Amos ko yi sika no a ode ma Daniel no we hu ni sika do ode ma no. Me pa chori de wa meni. Enu de wunim. Ene ko anu tu ma me. Na omu mienu no omu dili wo mo we sika no. 10 million no. Sana sa tan dan ni wo efie ho ntina. To so the 10 million me ni ho was so the 1000 a man no na si hai. Mrs. Amos so the 2001 and a man no. O ma me 1000. Okay, Amos ye. The chat me pa cho sa 2100 no se no mpo eni sika wo de ma Daniel enu ni sika free rose wo ko Daniel ho me boa. Ya wo de bo na bosia. Se eno ka ho bi. Ana de mbi ka se anwea 70 million bi o de ba se me fa enu da na sika. Se me fa to anwea ngu na busia ana na me ni ha. Okay. And don't kwa enu na me pese me hu because say di enti a wo yire ketewa e di asam ne ba ye ne say what di ni sika asa Daniel dan ni mu 4 flat ni mu because Daniel say wonya wo no 6 bedroom no enfant na one man si ne dan na wo si bi no mo kwawari o mo kwa kwotena mu bi ba se wa awade na anya yie enti wo di sika o de kwa share dan ni mu enti sa sika na akro ne kan zizi a no so aye tam no Daniel ni ba dan ha be di 3 months no so ani na akra no ho no sa no de bra ngo Daniel be gru Ghana ha ne de na akra ni fe bi fa me su bi na e woni Daniel atem okay e ho no de meni e ho atem bia okay it is what the sika bi ma na kire ya enya wudie mienu yi a wunim ya meni nyame nsra de aka bi ya be sa afre wa kire sika dodo sen na na me de ko bosi ama ne de amadane because the witness wa your friend Mr. Fred Mami Mr. na me ko me why be ko sisi a Amos hello Amos Amos yes man no so was me say last question and no so won here pa was sika do do say no de ma wo de call Rose dan ho eye Daniel de ma wo de call Rose dan ho na sisi a de mi ntimi entre dan edoso de pacho edoso ana Daniel ni sika o de be ma mi ko Rose down me pacho ana me just me say that 70 million no 70 million ma de ko sa anu no ana 3000 no aha ana anu na me ka say ebi kan ba ye de na ni ka o di ti ata anu ka because enye me na me de ko ye enti 7000 and 3000 no ko gi free si edu ho no enu kwa no wanim say yesika free wo ho a e ko Rose dan ho that's it enti dia ka nyina na gi si esi Amos Rose me ka tell say me fan send Amos na me ya send Amos waso wakai sika mienu waso wakai sika tu ono na gina so ono sika mienu na wakai 7000 and 3000 me pa cha mate me pa cha na me mo hawie ye beba ho na pom to say nyame adom me ho ye pa na yire so benta no okay family remwe we dey me chia watiefo nyina me da se wa ma me akonya na me de nchia kese so free charistic ma watiefo ne Ghana fo nyina uhu mi charistic dey ana se Ghana ho bia te charistic a no what say aduro ne ye ana se nu papa fie na wie dey me be kai Ghana fo ye nu pa eye Zahara mixture
Zahara G capsules, Zahara Man capsules, any Hindi herbal mixture. Ne pa ede bua Ghana for. Obu oha afei na wate yenka anase afei na wachimato ha. Ti me kai Ghana for ye nupa yu. Na medical with Zahara mixture any Zahara G capsules. Zahara mixture ni Zahara G capsules ye dura ekun infections. Se oba wo ho na bia nsansan se bio egu nase na oti na ayekuro edura wo hia ebeboa wo ama nsansan nyina afiri ho eye Zahara mixture energy capsules oba betimashia ba ma bi oba behia ba ma bi a obete ase ama no one ne behia ba ko mienu ba ma ne mabiem obefre no mabiem ni nyina ye se ahemfie ho watia ma nsansan egu ho nana beba ahemfie ho a nana emfili woke enti obefre nana mfa biem oba bi a wotie me a bibi say haw edura wo hia beboa eye Zahara mixture ene G capsules numienu anopa na fa mixture no cap no miensa edura numre so a fa capsules no mienu na mixture no cap miensa num ne continuous a ensansan agu wa nana entimi ma himfie oni nyina be yira afiri ho so ye be ma na wotie ma wiei na ensansan agugu be ma ho ate no ho na etetew wonu maduro bia enko edi 10 years edi 15 years awiei wotemenka me no tonchia se dura wo to be boa wo eye Zahara mixture ene ni G capsules wo ye be ma na wotemenka na nsuo afiri be ma mu ba edura wo hia be boa wo eye Zahara mixture ene G capsules je doctor number yi unti bibia se abetima frɛ doctor 0246 34 8334 0246 34 8334 0248569335 frɛ doctor unti bibia se obeje wo so na wa kyerɛkyerɛ mu sɛ wo yɛ oba na wotem nka wie na wo konfikyiri na wo huna mane which is broni friend menstrual disorders na etetew na hawa adwene na wo fichikomu no wo brei a edura ebeboa eye Zahara mixture ene ni G capsules to Zahara mixture herbal shop bia na pharmacy shop bia wo Ghana ha bia obenya bia to so yo ba so na wotie me na osa anasa be ma osa etetew wa ya se hwew pe Zahara mixture ene ni G capsules nom mixture no miensa no pa no yi capsules no mienu de aka ho edura numre so a no mixture no cap no miensa na wafa capsules no mienu nom ne continuous osa bia di 10 years osa bia di 20 years ene brode be me no tonchi asa ono ma ni nyina ebe jai Zahara mixture ya dura eye immune booster se immune system no ofoma ono ma e boost immune system no ma yalie bia ye enam yare se ye all form of infections any STD ebe kuni nyina ma na firi ho ukọ herbal shop drugstore shop bia ewo kromu a obenya Zahara mixture ene ni G capsules ukọ na obi ma wadro fufuro bia mento edura ho hia bebo ye Zahara mixture ene ni G capsules je doctor number biem ofra doctor na na befa ene obekasa 0246 34 8334 0248 569335 yabekọ ya mema duro na ye frɛ no Zahara Man capsules eduro Ghana ha obia nim ye frɛ no duro ni ye obia bɔ ne mrane sɛ bɛma nie so ye bɛma na otaduom aye mmere ana so ye bɛma na wanyini na otaduom na ye mmere ana sɛ wo so na entimi susu a eduro bɛboa ye Zahara Man capsules Zahara Man capsules ana bɛboa ama otadua no etimi esi brane so ye bɛma bia na wotie me na usisi eye wo ya sisi yalie pa prawa edura brode be me no beto nchia beboa eye Zahara Man capsules ofa nom capsules no mienu anopa mienu anopa mienu anumre de obeya ne se obenum no continuous menum tutum onum wi eno ano you are good to go obebo adwuma say yi no na mesa aba ya aduro yi so a ye friend Hindi herbal mixture Hindi de me say aduro yi ama ka diabetes eteti amanfo esichire yale ha amanfo okromu a pressure me say brother ben eneme no tonchia say dura wo yale esichire yale a how a etete we beboa wo eye Hindi herbal mixture say wo yare typhoid a edura ebeboa eye Hindi herbal mixture so yam sanfre typhoid how na yam ya wo ya wo da wo ntimi na aduane kura wo ntimi ndi edura onoma ebeboa eye Hindi herbal mixture eduro no ne box ni ye yellow ani ya twere ho h ukọ na o ma fufuro bi se
say dabi menye adura be boa ye hindi heba mixture doctor de nubna bi wo ma me say adura we wono ma me no be tonchia obia nim Ghana ha se bia an afa na wachimato wa akoma wutie tisi a adura wono ma ebe boa ye hindi heba mixture se pressure se hypertension se wono ma to na wuntimi ndidi se diabetes na etete o adura wono ma ebe boa ye hindi heba mixture se uteka mu na utie me radio so na pese usi forma mesra oje data number unti bibia se afre no 0246 3483 34 0246 3483 34 024856 9335 024856 9335 yandro no Ghana heba bia ebi wo ho say ye herba say ye pharmacy say ye drugstore say ye hefa ye boy mrane say eduro ne ye Sahara ye boy mrane papa be bia no ye mo mrane Dr. Mo enupa no woni munro mu say ye bia boy mrane say eduro ne ye je dan na mani biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 Zahara nupa bia Ghana hebi wo ho any hindi heba mixture ana Zahara man capsules bia ebi wo Ghana ha bia obenya bia to bia ye nupa no bia ebi wo ho Zahara mixture any efbo na mrane se eduro ne ye nyame ensha papa menua bema se wode Zahara mixture ne G capsule se tu namu nsan yade aside kuba ye na wama ye Zahara man capsule se ma bema gina so sa hodwo run about ponko no wade asina na wama ye hindi heba mixture enro ni nyina mu abusu apani no ebo adwuma woro no kwasem tima wonsan ka be mesesa nro we ne package ne yade akwaburekire ne yade akoma wo mo enti sa wote Ghana na wonsan ka bi no mo ya na minim se de wo pe wapomeden Dr. Mo enupa ma wonsa enka bia Ghana ha bia okay nyame enshapa da se ne ye besen ye hia da se pa ma akoso mama kunyan menso da se na yensa imra tew sesei Daniel Mr. Amos majuma wo ye nyina na lawyers ne ma me leste ye no pese mo frɛ no na ogitum meba wajitum na fe di aka no ba bi e file so na transaction eno de ye be no ba bi e file eno obi afam ya onim idi nkomo sika ne bi afa ba bi enti ba bi e file no ya baje why ya ba hwehwem ye be hunu ye be yi enti se ba bi a meba ene se on say sika we ekura me eno no ye from Rosa eno de ebesi wo so ankasa ode ebrewo Terry Daniel date no na we 2022 that's last year March 6 ba ko 25 million okay March 6 no we yi koma dola 2520 mami ma dola okay 25 million enye ni nyina fe de wadi atum me mane de 70 million koma afi de wadi atum ka 5 million na no call lawyers na no was on first ka bia ma am sem fen koma no mate ana ya to so bia mo so beneficiary Terry Daniel ya and also 31st March 2022 and no 3098 me o ma me de 20 million koma Vic e pa cho wo boa yen frɛ Vic me pa cho mon frère Vic mom ye say you didn't to criteria wa na ye hu no wo de ma wo koma Vic because no de Vic kan me pa cho so wa farma no nye e kwan so no de koma no Vic so wa farma no wa farma no me ba ni Vic ne da me ka enti wo da wo kan wa ka trend say scanner me say farmer Vic no wa farma no de ye dan me da me musa no because me ba ye no me nko fie ho no ye behia Vic wa ha ana wo so dis scanner send Daniel so farmer Vic ne da me ka musa say Daniel fasika ma no Daniel fasika ma no ye behia Vic wa ha me musa Vic no ye behia no wa ha mame
who is Daniel? Who is Daniel? Who is Kama Daniel? Me discama na naire. So fan ko tua me kama me. Minim se watua me ba nipa ne dan ne ka eda me meka. Why need the right person? I was me kon ho. I have to go to na naire ho say me discama. Because me ka kire Vicky ni say me discama Daniel say on family. Vicky ne ka kire me say. Ti die ti when me say Daniel say sika na me de ma say fa kwa ma Vicky na wen. Me hia Vicky ne wa ha. Wo da mo me frɛ Vicky. Hello Vic. Hello. Vic me pacho Rose Adewoka. Me pacho. E kan ye say. Me pacho kan anka say 21 million. Me pacho ye tua. What say? Me pacho o say me say o 2 kwan. Em so say kwantum ba da wa. Wo de ye nya kwantu nto wo kan ye tua. Me pacho ye ntia e. Daniel e fa ka bia mra o. Daniel disca mame, but the scanner mame said the discana or the man saw Yamaboye. Mama was saying 20 million. Mama was saying 21 million. Tell me. We are many won't check. Daniel Ma was saying 20 million. A dear Juma and why Yama Daniel, dear Papa Towobo, a dear Papa and why Yama Daniel, the 20 million Bema free. Scanner rejected. Me pacho omo buy am baba ware no enam rose ni aso na me de hu rose na me ketra enti no omo ba me ho se omo ni ane no ka me nko boa omo mo konko ye na me see enti me he na se omo fika sem ni nko yi na omo pe besia ene ma me bo omo besia no ma anya bom omo je ni kakra ta ne koye sa 21 million enti last year me baba de ko school ne nam so ma me so ne ma na me ne da na sia ye and was here and Mehoya and Messian of Nenam higher than my memory. And I'm a coin of say, near coin and so much to that school who name, and was oh, and a memory. The acquire of set my bench on near Tenassi. You put the risk in the pocket, and all kinds can be all kind. So can you do 2,000, not singing it. And I'm to David Minnie, not so what, then I'm to David Minnie. Because meaning, I watch that, almost dumb warrior, no banner to find out, almost on Baby and I can't discover there's some little many. And if one of my indigenous Daniel Fredman is a Opanicho Omra. Na me say what I say, na yeke to anemi. Na me ba ko school. Na papa bia my yama won in Nigeria no. E so many man broso. And to a man na me nka man so sike na nka man tempani so because na me so you will be sad. And I be sad na question say, Danny, you can't we would be ma me no ho chere. No so the say no because so many to say me dan ye japade ne mama wo mu. Enti se ba mi nsuo kra na nsuo nyamnya dom nyama ko yi enti menye na me ba ya ne ba ye ma ya ma ne penti ma nyamnya nim na ma dim ye me na wa sama da na e ka no ti ma me ka bo so be se ma me ne tuufo ni pa na kai de wa ya na me se ma se da be su nyankopon chen na nya wo no de o ye na wa me ko mo de me ka mo ntua na so wo kwa me sa do ye we se ya na mi so ti ma me su ne so na ni ma ansa and enti what this kind of ma was such idea. Yes Daniel what the sikane man sa chedie because of papa bi a waye dia ma wo enti Vicky Daniel sinipi say oh e ka wo boy ye no e ka ye de wo no hu sika e na me de ma wo no ma me ka so me yo operation 1 month money me kanya me a obo ye nyina ba sa si ne me operation di ni mo no Daniel wo ha Aba Vic yen kwa nta oba Vicky just to go straight ni Aba Vic wa da Roma that day na me shia na na atoto oba ni school hu ne ma no me pacho me ma usika say Daniel man 20 million na 20 million di adwuma no aya ma me a me be che wade say 20 million na me de ma na fa Dani me pacho ma me sa me ya ma ntimi no mo nko ye lie me mayo Dani tie na me so nka fa e den na me so kan say me yisika na wo frɛ man na no gina won say o fa ne che wo mla na Rose na disika na suma me say me mfe ma ana me hia o Daniel o so disika na ma no o ka che ne say e ka ya de wo no na Rose se me mfe ma anu na me ka ya me disika na ma no Vic me pa cho jira so ne tie me question ya me bi sa Dani no Daniel me say wo disika na ma Vic no wo ka che ne say e ka ya de wo na Rose se me ntua Rose na se me nyi sika mfe ma ana me kan sika wo ka che Vic yo any Vic any Vic me pa cho sika no a wa spend no e ka wo ka no enu anu mo de ama wo no enne na me pa cho ma tinye de Matias because can me dey me hu better me sabri
hu emu oduma o man pa mo pa me so say enti say enu ana me here free enti sika no na ye de atua o kan matches me da pacho was in second year so aka cho say enti me pacho hu rose ya men 9 ne ka biem me pacho aka 100 cedis ntom pa me so me pacho ye de be ba be so okay na sisika no ye 2001 na den na akoma no 2000 mama ono na so mama so command 20 million na se mo aya mo ho ade yo ho ne ma no be ye enti mo ni mu ka wo mo de ye minim ka no minim ka mo de no na wa ma ye aduane ama mo wo mo we na se ma veke ne ho dola ne wa ha ma no fle me se dola wa ha fe dola bra anya mo aya mo dola ne kwa ne ho mini dola mini dola ne kwa veke ho e na adwuma woni wa ne hwan mini Daniel ni dola ene mini Daniel ni dola ne kwa veke no na adwuma ana veke ni case kan tu na wo ye be mo ni sika share won sa ene wo ka ade an ana ka kire se odi boy besia odi kama ye 10 million ansa na chese ko 10 million ya ye na chiro sa ma 1 million kan ho na 1 million na mo kwaje ni na no na Daniel kan ho ai do rabra wunim sense kai mo ko na Daniel ka ho ka sagu afidie ni mame me pa chan veke ni madam for pa on mi nti na obe ye omaduane a wan ne couple okay nti ewie ye no na ene mo sa ye din ama wo mo nti ge na di dwa no aka ne akoma wo mo Daniel yare ye na duro sika no woni sika ge na twi aka ye bibia me se no bi se nti owie no omka se omo pa besi na me se ne ono anu ho ne ye beko no omo baby omo ton cement konongo ani ye ko ge ne ho ba okọ na okọ ji omo ye 10 million na Daniel ne ka ho me nua yi ka ho ani odi sika ne ma ye odi ma ye ne so na ye be ma ana wodi sika na se oba be ke me da wase ani ye ko ye e jo mo sa afre mi bi me sa afre no say me jiji sika no too much o me se nya hwe wo na be boa ye e no so na Daniel ka na Daniel ne ka ho no odi ma no omo ye 1 million sa ka ho nti ge ne se because of so face ye nua no wan si ho nti me nua ne frɛ me se wasani sika no e dia ma Daniel tu obe Daniel be ka ya ni odi dan wasani sika de ma no bank wo na o yiska mi oka so sa bank ne ho no o yiska mi ko bra bank wo ma Daniel ni hu me ana mi pia bonten ko se me nua ne frɛ me se Daniel se adam te 10 na se da bi mini na kwaji sika se oba se mpeda so hu nya se mini na kwaji ye ana wo na wuni ha nto on famila ni mo nyina mo fa o shi aga ni wo kurom ge ne frɛ me se ada na wo sister kunu da wo yesa wa ya de be ma maintenance na me se ade on fa sika ne ma wa na ana wo se sika no de ma me di wan fa me se amma sika no de ma me no de ma ne se wo se adoya oye eno no onyi fa no to ne ba school hu ne ma na me se na je se sa bre no kra no na Daniel yare ama veke no e na ahwe me se na veke ne de na me ani kure ni ma me busan se na me yale me he wo yale adumi ye nu nya me na me koto me veke ne koto me de bra wo mi wo ha no ba yi ba ye aduro bi ye frɛ na amosakel nanu na kotoy won na de bela me veke nyama kasa veke ne to na de bela mi o se ha na de bela mi o o veke ne bra da na se na de bela me se wudi scan to ma for oba collection e ma chop money to go na veke na ya sika veke ni sika onu ama ya sika na me dia ma wona ye be ma o se veke de me hunya ka me wale veke wo kan no nani me de me probo ye adwuma o me de me probo ye adwuma oba ye adwuma se na me pe ade sama Daniel ene ka kira veke ade no wa me hu veke to hu awale no ba me be de chop money wo adwuma mo ni na mo ye wi am ho che won ko ye no oba ho ye ni e ko ho e be wo da wu say ayi Daniel ka o say say da mesi tie no ada na wa hu me ntan wo hu me nua me say ade na wo kasa obeka no kula o the same ka kira ayi se wa mo kai wo ka che me ba me Daniel ka no kula e ba ko pe e fo anu tumbi ma wo nua ne ka so na e ka na ase na me bisa wo me bisa say wo se wo ka che wo friend ni nua sa be na o ma ba ware o ma ware ana no ba ware mi share mo kwa me ada first day mi share wo mo no ma wo ba first day ma ye brain nti o mo ba ba na ware o mu nya ware afere no be ware e na Daniel ka kira wo a wo ye wo di machi no so be ka no kra se wo hu ntem a aya me dan wo Daniel se ti na sa kra hwe bi wa mo ntem ya mo hu mo ani hie and the since then na me nya problem ne ba me friend o ye me phone so block me on kasa me hu biem ma he o de bela me unuya problem aba okay audio bi o hodi abra ne bebo audio yi ma me na ye mo audio yi answer because audio foforo bi before audio no audio no bebem but ma me ne
we enkasa nsa wo dia no still adan ye nyanyi ma no so o ma sa comment dabi wo dia ma ne famra fama me na me fama no ansa ni nyina ho hia because audio bi o ho a ye bebo fama na naire ni nyina mu no wo hwehwe audio no wa hu no ye ntie audio we mra maame nkasa mu njire o me menye teddy bed no be di mi hu agudo ya wale ame wale o na hu mobolo na mde wale o because o ka se kwa mele kusi ebo otetew we you see mi hu mobo ndi na maame wale o na menim se wo kurasi ni se nipa bie wo wiase on say last time wo ho na boy ni sendi audio se wo kurasi ni ba o kan e mante ase eye makoma mu ya se boy ni timi kan sa asem na de kire wo ni nyina hu ahumoblo ana maame de wale wo boy na sem bi o kan yi bi ni ho amfumso wo na mahu enye se mi hu bi sela na ade wani asi ne so no opa aton ni mewi asi ni panyinala obeto me ne sela no me efiri mi nkwala belem kura na eku school no uni mu age ne de support me a metimi wi school uni mu asem this wa ba na se me ni ge ni di agoro na se this time around why wa adwin so de wani be si ge ne so na da bia beta na udu abo a wo bo ebebo tidi so uduabo a wode wano ebo no ebebo tidi so me ka kire one eno me na wodome no ebebo tidi so na me mfa blame obi a me de ma me ho me na my mistake so wo ba bebe fia ha I swear to God me fia ha wodi abla me twen bla me twen na beba betun me e wo fia ha o bag no be sisa ni nyina de akoma sister wadwuma mu ho on kwase ade na agina fon so awudi no maye di min kasa me beboa ne ma ni nyina no masesa na mde akoma sister no wadwuma mu ho so se me moa woda na emomo no aboa me boa me de me moa woda na nka wugina hoi obi abele waye wugina hoi se nyame na me build foundation ma wa ka kontu atu ka atimi ye bibi me busa na no wugina fon so send message an kan ba be ye ma de mo ka de aduru nka aduru ho mi file lande ba busa mos sikasen na msende ya me de bele wo eme mos de kototo ho ne ma na ti o mbehwie ho na diska ne bae ende ya wula fi onkai na se ma ba no asen diska ne de amame na ma mo asen diska de ama me masa no akoyi diska na mame a ugina ho de akoto social media de mame share a picture bosso hwe mi hwe odi mi nkasa na me nsoma wo ana ma yinsan ne kan na mantie me soma yinsan ube fia me no prepare yinsan me busa me no da na me mo me ho ban yinsan ko fa file he me busa ehe fa na akọ fa firiye me busa ka kire me ba bi akọ fa firiye no wada wo ma mo asem ngotirim me ni asem bi ameka kwala no nya wo no na nya me sue na asumdie no de ne nkwa chewa ko edie ne test me ko na ye me de ya me ni asem ka me ko na nya me de ya me nim kwa me fa so tena ho na ye dede tena ho na ye dede ade ma ye din na me de mani hwe sela na ado ani akoso ya na so no sela no utu ntu ase wa akora bo so otu sela tu a o se wa akora bo si ye kuna enyo na nka be kuno me ka kire ho ne ade tena ho kamle kusi asem wo kan ye bia odi bem se no wo bu bebiri be nso na wase kire na me kura ade a magya wo no kamle kusi kan kwa anya ohwe me suma wa da na de mehu ade a magya wo kamle kusi anya ohwe o da tena ona ye dede utimi fle me ma me ka kire me ma me se me ntimi no wo na o fle me ma me ka kire me ma me se me ntimi ne wo na me boa me ma me bo mama ne o se me kasai me ma me fre me busa nsa ya ugina we se wo yale mi gina me yale unua no ma na atwa aho ahia ma obi emla na o meda machi ma de enche ne yen hwe se me yale ana se me nyale a unye jimifo a wa bie wanum akasa twawiase nyina ho ahia atumi ya adru sela nua so adru ne maame so na adinsi obi na ugu na nimu ase ugu wa wori ho animu ase uyo program ana sei na me kaple na sei me te yanze makasa me buza me nkasa me ni asem ka me kwasia ana aye me sa anka adane kura fa de na me hu wanim dua ne kura no ta dana na ese na nka me pamon ba humoblo
I'm there more blood Macofa this one and I'm there to me also. From now going, Ubabana won't cancel the fear. Because na me poor bar and then a bebo bla with Nimians and no cartoon. Namsa won't cancel and I know yet. Say I will cry the ultra won't cancel. We you crashing crossing a man, make off I won't cancel better now. Now, Baha, but Baba to Gangalia. I won't cancel, I'm near no said we TBA, Mefanesa, no my heard a banner. Fine, ba if you had them, but Pacun, Yemen, another commercial sister, would you name the man who send the come home? So I catch them so be boom, dear Mew. A choir me off as any fast woo, and Sana be fast to Mew. My call report to police station. Forms some of the mamma and media jija. Me the back of mammy lawyer, me the back of mammy Belayma, and I'm the back one so command, and I'm the back of my sailor. Would you know? Menelano, now dear will have you. Uban wako boss of one man here, no my baby do you know my netty. So a bar will pay baby atna, yet the Sugmari and a copper baby tina, me buzam. Na train, I'll be who. When no more sem at the Uberco. When no more sem, a best you to a cunya. A damn befa will program nas will be chairman naso, Mijinosi and will be din common or say, bear more fine guy say. A cock of the entry the ato. Boy, you won't see that there will be. I said, will be kind was here on. Say na yam pan with him via Hasem. Maybe I'm better this very. In Sri Lanka, what a casako, na casako, made you a domemeno, and no meno, a corner so times two. Because what cancer will wabwan by me, my boa chame. My boa, a chame, and casa, and dinahon. And then I'm in court. I Akoma 87.9 FM. Me open to me a connected way in the mammy. Na transfer call phone so na bo ahaya waso nti manem wa o dani mami misa osade na kwafa asem we nyina de bai tie wa ma da roma oba me no na tie wuni ha baba wokọ Saudi Arabia kasagu mami na hu hia me pa oba ye okoduru Saudi no ana osi nyinsan aba nti ne madam the doctor be fear ho abeyi nsen na say what I ne so yes adia we within because oba woni be manyema woni be manyem na ama me nya we na watimi ama madam abe fear abeyi nsen na to agudi a na so ye within unye ni papa ana me kan say nti me kan say ya pe no me bufui because I do anyamede me bufu pa nti efiri ho kon na ontimi mfrɛ me nti wode asɛm ne kosi me maame so ana maame efrɛ me ka kyerɛ me sɛ Akoma FM 87.9 sɔle a me ba online so a me chat no nti wɔsrɛ me a ɔpa me kyɛw me momodin as me frɛ ama to kasim momodin as me frɛ ama no me respect ma me pa kasim bia metie that day na na mbie na me frɛ ama ti entem san be ye fan nti na say wo ka se odinyi se ko Saudi na ne madam ahye na me na yi sen no eno ho agufo na ma me send sa audio no me bo na se eno ho agufo a abrewa ti se wo o se no one before at the center on no maybe a robo o ma me na pani bia ma ne se eh send me you walk on one yam sorry send me you walk on one yam o no kwa say wan kan kire me but said you will see kasa because me nim say ebra wo free Ghana akọ Saudi no na mo problem no problem na mo ware anya sen if I see mo ware January 15th ana occurred the 23rd February. Onu bedru Ghana December. Obedu December. Ena mo worry January. Mo worry January 15 ye wale. Ena uko Saudi 23rd February. Enti sa nkomo we no a ye boy ye no. Esi na mo worry anya bosome sen. Ipacho na nche na nya busumi be enum kra dabi me fansa be 3 months ya enti ye hwe one enwuma bro na me de ware o eye issue
because ebi oba no kra kasa ebe center edidiatam no be center on ade na akoyi me beguo what do you mean me ne bema but one me hu mobo 2 abrewa 3 enno kra ho won faso a che me se kofa ennu aba awo asan aba 5 wedding ase no kra no wo bitia me now so say ni say it seems like na bibi wo ho ansa na issue we ba be bom man ba cho sa semwe me kan sa semwe no no asende audio bi e de abrɛ me insult sa audio ne pese ye bo aye ntumi mo no sa enyo no okay ye wo audio bi ana nke pese ye bo wo matem ne ade no se wa ye ne den provoke me man bufu ya me man sa reply extra me bi sa wo say before asa obeye sa audio we na problem wo ho o se da bi enu na pese me say problem wo ho dia na che se mo ko we kana we yaka na problem wo ho me bi sa ona se audio me ba me sere on say ache kakra ya na mo de ache me we na first one na chi na ma me ne me kasa ya na me bie no me bie ne la ne tum honom na obeka kire me se osanyem ebiem yo yigu ya chi no osanyem ana se anyi nsan ya o madam aba be yi atu aguo de ede na asanyem biem enti wo be ma foforo bi wo ho a wona na nyem ana me busa na directly na da se ma memra wo so mebra so yebe finalize de sikasam no nyina no yebe finalize no ho ene ubitwa video live now dey ato obi opeso ohu outcome ne bia because ebre no ufre be ukunu ka chen so kwa ye yi nse na to agu ma pa cho da bi ufre ne ka chen se ye yi nse na to agu ma me pa cho da bi wujidi mejidi oso wa dance ni wo ho dance ni ne ye eba no ne ti sese no sela no because sela na ba ma me ni ye bibia sela no ene ma me ni ye bibia wujidi sese na ye dance ni de na wo kan ma manka na wo kwa de ne si ya wo de si ye ni nyina ne se de si ye ni nyina ne se mi kokoduru ye no mi kokoduru Saudi no sela na nkasa na frɛ me e ka che me se wo hu dan ne yie na wo me ma be charge wo mo phones e wo efie ho ama ko tutu phones ni nyina ye de atu agoma dan ne na nya ene ne kasa na wan hwe dan ne yi a obefa oba afoforo ma me pepe enu ti no ya hema ye nya wie nto pake ni nyina ye kwa e ya na ana se wa ana me so de mate we ya me e be kasa ana se we pe na ma me ne kasa no no ane na kan kire ne se ya shawa mu wayi nyinse na to agu but who koduru Saudi asa who hunu sa wonyam me ba no me free Ghana e ko Saudi no na menyam but na menim ma me kwa ma kwa cheke se menyam ana se menyam enti me koduru Saudi na ye Ramadan ni wiye no menya aboso me kwa boso me miensa ana hu sa wonyam ana me hu se ana friend born ana me friend born na man e me ni wadio no yen me kan bibia da evangelist momra ofle video call na sela video call na ofre ya ruka che wo pese wo ni sela wo ba ko de ye baba so no ese sa wade na agu na da so she ring an se ja won fa me san mre mi ti wo na de nsa ne be ko na ono na de beba wo ye de ni asanti e ba cho wo na de nsa ne be ko ma enye ono na de beba ma me paper no ba ko ma tire so red ebi wa ha ni nyina wa ha don't worry ye nya nwie ya ye kwa ase wo ne de ni nyina wa ha now say wosu do sika Akoma no nipa mi sika na amount na bosia na ono so de bo wo no ono so ba bisa na bosia wo de ma ago na yate wo sika wo de bo anu na fe ne bosia nim ni ya hwe de obe balance ne yonko enti no na monko calculate na no de me ba me peto to papa so bia to obi anko calculate ne ye because me ma calculate me de dada e na me de ba minimum de obe balance ne yonko e na me de ba ye okay na naire me mo akwa ba oba pa nyame ya atomu a ochina ena ye ni ankasa ye ba George Bonsu ye ba kura no ye nua ba pani nana akua ne ba George Bonsu ye nyina ye ba pani George Bonsu 17 years nyame ya atomu ochina ena ye kura na chi kra nyame ya aduma ochina ewa achina ejoso achina ena ye nyina ye kojam ye nua ye maame ye bibia akua koko
na akua ne ba George the George beto so na wa hwe bia na ene ne de nkane a na say ye nyina ye fra tuntum wo hu na de kro e bia wo hu na akua wa ha na chese de si ye no ye ne ankasa ye ba George Bonso ye nua ba akua ne ba pani 17 years be ma so ba no I just say ne ho efe 17 years obampo na echina ne ye de ba no chire route na o say obey ho fe am say route hwe ni ye so trouser no hye no na o say ojo ba am say be ma no be ma arimbo tun su hu o say obo de ni no osu obi obehu bia be ma oye be mo nice boy Bema yes handsome dude very handsome yes straight for ni ahwefo na me ya mo chena womra mejam ya wuso achena ejiso achena ejiso ya de beto unru na unru black and white bia wo de brase na che say ye no bra umra na ejiso achena ye fa akoda nkoto baby fe ono ne phone ni ya de atoso no George Bonsu akua ne maye tu oba ba akon be ma ba akon be men na ye pani na oba ne di ho ti be men na free mu no ti nyame ya domo okay enti nyame ya domo ochina na ye de ne beto mpem adweso achina enti mo mejam ye na ye nkra ye be mame ne ye nua be ne nkomo Richmond Herbal Center ye wi a na evangelist ene na naire enso ede womo de atoaso amaye ena no ensem no ano ede mame yankwe ebeda se ne acharefo ne etifo na we na ya akoma mu nsem no de mo kana na ya akoma mu nsem no ya sabketua abusa for Richmond Herbal Center efijasia sokore ode akuafonku ene akuafo semina aba edwaso de wo ka chetifo ne adofo nyina ne se wadaroma se wo honom na se honam no ensansan aguani wo kakarere wo ma ho kro de se atwifare sa haw ne amane a eye honamani e ma honam entimi ntoso pimples acne de ne honam dua odware a na ekeka no de wo yi na shaving bombs bi agu ne menase obu honoma na suntem na egu ho de akra ewo ne ho de nsoansoa age ne honam dua boso abusua Richmond Herbal Center se enkancho say pe akuafo seminar na fire o seminar dware na fire ebisrasra so se de beboa wo amasa honamani kro de sending keka wa ababedan dipadua ni nyina no ebeyi afri ho no ma ho atowo entra ma rede service rede enya ntoma ne asre e de atukwan enti se wo honom na se wo de no ani hyedanye fesa na fa akuafo seminar fa dware so fa bisrasra so na embo honamdua no na ensiesie said ye be ya honamdua no ebe kama de yuzu ni se odi ye de odi dware ni wi a se bibi na ayete se pimples na yo na tuatua wanim ai se ensan nini na odi bonso mu ade bi atwitwi so na aboa wo sa kwan de so Richmond se enkanche wo se samena papa edi honam ni a odi dware a wotimi se wo de samena dware no eye akuafo Herbal soap entimesre wanya ado sori kwadwa so na kotobi na odi bia fa maka karere nim de on se entotowa bia atototo mo ho no fa bi bonso mfasrasra de owo menstrual disorders no on fa bi monso mu emfansasa na ya se nkopem sa bosome beso no sa ya bia betena na ya se ma ne brebuo no enhye danye fine because da bia no na nani apokire ne ho mesro Richmond say odi bisrasra ho no ma ebejojo sa ya no eba wonte efise emoja no entimi ensane na bi kem na ekoba sa na adiasam foforo ebeba de okacho say de owo achi friend say sisi achi kase no de ne de ya ne ya de wotena site driver ni a otena ka mu san ekọ long journey bonso be see from no say misisi afa wo gina ka no na otwini mu sa Richmond say akuafo Herbal soap no fa bi bo ensuom fa sesa sisi achi no na enjo sa eyaw na abetena sisi animu de oya adwumaden a otena ne sisi so ana odi ne sisi ya adwuma no ohia akuafo Herbal soap akuafo semina na etimi adi na kagina mu ama sa haw no eto afri ne so samina ne dwuma ya edie no eye rashes ensansa egu nipadua ho egu nkwada ho bibia betototo ho amaskin no esei sa samina ne edi sa adwuma ne nyina ntipa bi na emwa wo afi akuafo Herbal akuafo enku no so me pacho honam ya general body pains de na poso ye ne ya
die sasabro bi asoso ne kotodwe am wontimi ntene de nam ontimi ntu die titiriye etaye ye no bo so ananse ache me abusua wo hia akuafo nku fa bi sasa apo na eye o ya no so ye wo maame no ne papa no mo ho no mabo nse ni kotodwe no ahonho no obesore na ne nan no ayedufu ma osanka akuafo nku na tibi boso na enjojo ya ona no na ntu ha ne amane na se emfama de o wa asrobe na se tipaye ni titaye ne ya no baabi a eye wo ya wo tenka no fa akuafo nku sasra so na tena fa ko na enjo sima edunu ubonse adwo boko saa ehaw ne amane we na enku no eye obi ho beda be sori na aboa bi aka na ne ho ahono fa akuafo nku eye yeso de na poso etutu no fa akuafo nku yeso bo ha ne hibon no onante sa okwa abonse ebo dede wona so because okwa abonse ejeke mesro sa hibon no wotena se atim se kasa bi na hyehyɛ wata so no odi ye wo ya fa akuafo nku fefa so de ne nantini anased sa ne nan aposo ho no no etutu no ohia akuafo nku samna we wachi bramo eye wo ya fa bi fa so wachiri kasa eye wo ya fa bi fa so kasa bi ehye nipadua ni mu a eyide yaw abetena nipadua ne so ema huna mane no eye akuafo nku ene betimi adi wakagire mu entimi se wanya ado kope bito ewo pharmacy shop herbal shops chemical shops ahodo a yeton herbal products no okwa wo so pe akuafo nku anase akuafo herbal soap akuafo samana ye yuzu ni nyina bom wudi bi dware no na de bi sasa yaw na abete ni paduam so ye de to akuafo nku ne samana kire se ye ma me no akuafo bre papa ofri ni kua ye so ba wutimi se waye boho okodware no de akuafo samana dware no owie na ode enku ni bi sasa na poso ba bia ye ne ya na ade kyen o ma ne kenten so afa ne sekan wonte ya bia woni paduanim eno ne ye kasa sedie wo honam duane ye wo no akuafo nku ene ne samana ene beboa wo me patcho ukodwa so a te seta krado benya bi wo mensa jefeba e wo mankesim semenko e wo kumasi keo ena afi blessed herba esu okeo samdora ubenya bia tokens work na naboache herba shops chemical shops no ukwasi mamakuafo nku ene ne samna na emu ade ni nipadua ahokekate ne so obo odware ano de afia to ne ho obedwe ne ho sa wo de akwa yaresa bia ensoso entimi nko akuafo herba soap no ebedi wakagina mu ama saa ahokeka abetena nipadua ne so no ni nyina no etimi akọ ede amawo de ebo wo dawro ni nyina ne se ema bi mpa ofie se de be ya wo skin no ani beye kama de ensan bi sabi agu ne siremu anane to ase honom no wutimi se eho no aye rough do nsafa ho a wo feel se ensan bi sisisi ho mansanka akuafo seminar udware afa bi fefefa so na enhye saa haw na se emfama de pimples agina anim aboso no udware bi wi afa bi sasa so na da ubonse saa haw ne amane a skin ne dia brewa na se wanya e wo body hu ni nyina no uyuzu akuafo herbal soap na me pacho ebetu saa haw ne amane na se de akora bi oyi ana abaye nachi de enso anini agu ne minimu anani ko mu no me pacho akuafo herbal soap no etu ase kra abusua emfra Richmond Herbal Center e wo 0249 186 845 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 840 846 0546 840 846 me patro offer Richmond Herbal Center upe biaton ebema obiaton baby bia so a uhia enchechemu no ofre na obeje so no achechemu ankrankran so enko pharmacy shop bia na say chemical shop herbal shop bia no me pacho benya akuafo nku ene ne samna ne bi ato na wo de asiesie wo redie no na wo de ato so aye kama eyi pampan ene enkabone afiri ho fi se kro wo hwe eyade ye wa efifrefiri wa eyi nka ura baby a na nkwa no ho age honom me pacho akuafo seminar no eno ne beboa wo na yi sa haw na free so free uni padua no ho e de ama wo enti e kanfo mo bibia se fie bia hia bi se de be ya beto bi krade ache no eno so ebeboa efise ye emergency bi to empofiri mu na hia samana ni bi e de afefa so anasa de adware na siesie honam dua na me pacho eye akuafo nku ene ne samana Richmond se frɛ no de atwa to 0249 0249
186 186 845 845 0249 0249 186 186 845 845 0546 0546 840 840 846 846 Richmond Herbal Center Eyakuafo nku ene Ekuafo Herbal Soap ebeboa na siesie already na so why fresh kama na odi anante medase oba medase papa menuaba pa nyame eyadoma dasane yebesan ehia wo hase biem na emom no mekoso asietiefo eyese yenyina yade nyina elder Dr. Abuesu Amponsa Kodua ofri mu no okurafo ba Mrs. Mary Amponsa Kodua Mrs. Mary Amponsa Kodua na retired deputy director of nursing services ejiso Mama Dr. Gloria Amponsa Kodua Dr. Kwabra Amponsa Kodua na Amponsa Kodua ye obin eje mensa wonum nyina edo yaw eni areho si omafo yese elder Dr. Abuesu Amponsa Kodua frimo ye papa na oyesi odima Aspif Pharmaceuticals Limited just so nyame eye adoma wochina eni ade amuno to mpem wo ye edweso se we kura bia ne Paulfina hotel di hwani no na nyame ya adoma ochina nanso womo ebema emone so aye na ufosum ewo Paulfina hotel wa adweso opposite wa na ochina yawa na womo asan akwa penokra bre ewo jamase ezie emusieye na ose betra se ochina ewo adweso bia ene Paulfina hotel ehwe ni mu 1 p.m. to 6 p.m. na wode aye elder Dr. Abuesu Amponsa Kodua eye na nyame eye adom afia danso womo besan ehia biem ewo adweso bia ene Paulfina hotel ehwe ni mu no 1 p.m. to 5 p.m. na memene da bosumi ni da toso na memene da di eni mu no omakwaye na asiesom ewo ezie cheche wokrapa adweso enti nyame ya adom a wochina ya wo fia dan na memene da so ebusuase emejambo no na elder Dr. Abuesu Amponsa Kodua CEO Dema Aspif Pharmaceuticals Limited just so want to nya na yi na onkra na na yere memo ha yeah na mommy evangelist memo ha bro hey omasemi achem onkofo bi na omude omasem ba yere bosome unwie da nkwa na ne yawie ya kan na ba gbo so ye kwoto aso ofom ye chietiefo ne ahwefo mama kakra bi na me ka se nkrofo emienu se be ya omumienu yes omuntwa semi so all right se be ya omuntwa so de ne ho akodi mu o de ne ho aye den o na ankofa mo na mo kan se afia chi wawo chi nya afia chi nya eni abofono ye jaya mumienu nyina nyansa na mo ahunu ana mo man krofo bi awura ntamo ana mo buro musika no para oh me sister no kunu no won ka no kure kura wonya no kwafo kapreba woni ne sister ni nyinara yen ka no kure nkyerem emos woni wo yire munya no kwafo kapreba mo di ni rose sika edi mo di rose sika di Daniel sika mo wuso mu mienu ayi wo mu ntam nya fenti na sa na nua ani no kuru kabom eye ni nua obi krosu adwuma mi rose mi manati ayi so onja kiredi ontwaso ni sister ni kunu e na edi na bro na panyi ti say ya fro wo say we the 3000 ko to China doors what they call Daniel down no kai ana Daniel busa ni say na dan no ne ya bosso ana o team break ana also pushing na nti 3000 no dey day we dey afedi o di kocha cement block e wo rose da seriously asana e referenti wo kura de ye nkrofo adwuma how many times say bisa na sa question we ye bisa obrebebre so no na moya madwe say mon ka no kure amman kwala ni mienu o mu ntowo enti me de me kan say Rose woni Daniel anya ntua Rose wo nkwa na me ya adom akwala wo nyini a obetimi asan akọ braye wo dwuma de abewie wo dan fa ne say da bia me kan investment na akoye na bank na guo sika no so aban so obetua so nye ne ye ntua Daniel wo so odi akodim ja kiredi open no say umabro na ade ware no say de na ade ware no na etuo nkwakire de ekire na asomdie emra nyatida na fa hwe wo ba na to wa brabo so anya sa de a ofififu no ni a saman o ma di musika no free
Okay, me catch you say and say bi amo ya wafo na awo no ema. Enko baby a me say for when ni what scientific clinic na doctor ni mo owo ho ene awo de obi ane de adoma chede nyame de ma no na doctor ni de ne se obi a wachini na awo ma no ono obema no enya awo ewe na wade mo me say enye obi say enu nti wo de wabemu abusan kura no a wo de last one kwede ko so doctor hwe keke na ubedi adanse de ache me menim de ati a meka sasem we ewe ni briswe oye adwuma fri dadwo ada kwese me da 7:30 am de kwese 6 pm owo kuma say atonsumo na akwa junction woni adanse rubber bank ene de enhwe mo me pa cho ti doctor ni mo number yi na efre mame ka wasem kire no ene wo kunu ene wo yire munkohia no woni mo bedi nkomo obeye nhwehwemu ebe ba mamu am ho adwiri mo 0244 08 7687 0244 08 7687 0244 08 7687 I see ya one to chania diabetes, stroke, cancer, hepatitis, liver problem, kidney, bema obema mwa yamre ya dia kayeni nada doctor nimo what ni say te na naire mama on say eno ana make bibi say ya na are ho say mu be hia na efe ne be wi ase na akodu say na ni nyina mu no ne bra no ababa we ne sister ni kunu no me de omo na eno anya na omo so na me wokese say sika no omo nim ho bi omo ka ho intermediate omo na omo hihye mfinfin no omo na sika no ni nyina afefe for omo ase na ni nyina yesi ekofoma ye beka de mama bema uye bema susu kasa hwe odu a wo de akoma oba sebi wahu na se ne pe me ya me Facebook ono kra de me emfa me ho because obia ne ba bi obi hia na dofo nti me ho no me nhwem ho oba wase ne pe ne na kasa for almost 4 months or say some 4 years 4 years and sana o enti wan send the picture ma woda o video call na wan kasa no wan catch us video call so mo ye de bebre no enti se ma ye video call we hu se ho no ya abrewa time a wona ne ye video calls no wan send the picture we hu ne we de hu se o ya abrewa we hu se ni suban nye mama e me to nya o na eye me ya menya su kra mesu adenti na be ma wo no oba awo e kasa nsem ya we chi oba no oba ejimifo ena mi hu mobo ena hu ni mobo oba na wo so ne na wo ba ko na wo kofa na tena ho no ada na 4 years na oni we ne kasa once an kofa wa ade ana 4 years no we hu suban bia eye den ya na ni suban be dadi eye mema nyesa eye mema nyesa wo mpe ni biem a mi mpe obiem e meke kansem a se bi oba ne to wo ko obebu ne ho abomfia debia no to ase ye ne se onka nipa ho menye saade no mama ye kwofo ma ebeto aso blessed BA blessed branches say promotion sales and promotion marketing adwuma no apia adwuma pie man mema modi free 18 years eko baby amobeda eye free bonto ka beba befa wa free fie de wakwa adwuma msade waba bosome 500 Ghana cedis ye bese ama bonuses ne enho niema bebre na adwuma na apia say ye mese wada BA blessed branches eniye momomode a na onko na sanso ne pe driver and it's for 0554 815 911 0554 815 911 0554 815 911 Fresia na shane soma me say Dr. Mafo awofie Dr. Sebra bra awafo bobawo eye Dr. Mafo oba no entumi enante a eye Dr. Mafo obema obana nante dodo atonso sreso ate bisa bas no wo be presby school no for 0244 411099 0244 411099 Dr. Ebejo Soken Arthur International School eho ena waso batan bia de ne bako bi sin sorry obetro obetwa crèche kindergarten primary junior high school 1 to 3 months akoda na fa ne beja yen nenya somdwe kwa yiwa dwuma Kumasi Square ye ne Pentecost International Worship Center ena hwanimu for 0541 492330 0541 492330 na ene wonomo
enkasa Jalai travel and tour Jalai for say enana akwantu ho nsem nyom sebra mama omo sebra na omo mfa nko Germany UK hefa baby a opese okobia okọ omo ho no ma ombedi animu eye bibia ma na afi akwantu no nso so no ho ne manya mama onso obi ho a wokọ passport onibi birth cert onibi okọ omo ho no ma bibia omo be ya ma na afi omo de watu kwan. Okay. Enuti Bomodia na Efreja Light for it was 0249 198615 0249 198615 na omu okuma se so high tension ho Bomodia na enkran so is Legon eho ena wonom ewo Bomodia na efe wonom sesia na eni womo eni enkomo ebo no mi ensa pepepa ebusa penisa mi champion na gofoma omo bekwa homa ne so na yakwa akofa commentary kese pa edi abro ema ne how esa sede etie bia no nyame ya atomo a obachewa atwene ewo asem wei eho